se bereka eng ka gore ba fela ba bontšha taba gore go na le batho ba ile gore ba dula kgole bjale ba dirile seng gore le batho ba ba leng kgole ba kgone go ka ikhweletša pholo ba kgona go ka ikhweletša tšhireletšo ba kgona go ka ikhweletša mahlatse a bona le bona ba kgona go ka ba jwale ka batho ba bangwe ba ileng gore ike o ka re ba gaufi le moroka go 98.7 communicating units ba rialo ba re aowa le tsone didomoro tše o no di leletša ka moka wa tetlhalosa gore gabotsebotse nna ke na le bothata bja gore ke be ke nyaka sela le sela di a mphatla ke tšhaba go di bitša ka maina ka re go na le ora cleansing oil a tsebe ke bitša dilo tše pedi goba ke bitša e tee go na le di-Z2 ba fela ba di tlhalosa mo go na le botlola o fole pinki lapa le bose dilo tše di bjelo ka tšeo ke tsebe gore ke bitša tšona mara ba fela ba di tlhalosa mo ge wena o boletše le bona nnete gona tshepolo kgolofela ke ya gore o tla topa mola le mola o tla ko gore gabotsebotse ge ba bolela ka sešepi ba re se gona sa mahlatse na se ntoketše na go direga eng ka sona go 98.7 ba tla go hlahla nnete gona bjale ka ge e le bona bao ba di tsebang bokaonana nna ntheeletše ebile o se ko wa boanapa o ya ka kudu mo go nna go na le selo se se phoofolo je ba re ithuba malapa man ke tsore wa e tseba phoofolo ba re kotse ithuba malapa nna le wena a re e boife nna le wena a re e tšhabe she nyatsi being part of us. Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego 2010 e le gore ntho tabe mo regeletše ka 2010 ka e kwa moragonyana ka 2021 tabe re agetše ngwano ke ikwile mo laešetše mo e le moragonyana la re go ekwa la dira eng lena so na go ekwa ga ka ke founetše ke magolo a hae a mphonelana ke le Pitori a re ana taba e so e sa le nyariagala ngwana ka ngwaga o moso wa e tseba na ka bolela mo go yena ka rao wa koko ga ke tsebe tabeo ke mohlolo tsebeng tšaka ke tsebe ke thoma o kwa ka wena awa koko a ngwana ba ntlhalosetša ra wa taba go riegile so le so ka re bjano ha e le so moria wa taba tšeo o swantše o swariwa a išiwe maphodiseng because of na ke bile surprise ga ke ekwa motho o swantše o swariwa a e tronkong alright ngwana o Maloba o llile ka gore lena le be le morobatša le di-cousin tše e leng gore ke tša banna mola e le gore lena be le robala kgausu le bona le sa nyake go morobatša le bana ba gabo o re rešaga ka kang ngwano go na le ngwana a ra ngwana ka e be sa le ngwana so go na le ngwana a ra ngwana ka o e be ke tepotša gore o tla ba hlokomela ne le bana ba bašimane ngwanyana e le o wa ka fela so a roba ka kamreng e ba robala ka yona ba robala le o monnyane wa nana le bokae pa nana le bo ma 3 years to 4 years so ba robala le o wa rangwanaka hape ese ile a butinyana ke re o tla kgona go tsoša bana mo bošegong so ya ba surprise nna ga ke tlo ikwa Maloba ka 2021 gore ngwana nna a diriwa ntho e so okay ke kgopelo botšiša moroka a ke botšiša mama gore a ke re ge ngwana e le wa gago go a le ka mengwaga ya bolelang ka yone e sa le o monnyane motswadi o mongwe le o mongwe ke nagana ke re o lekola mesepele o lekola tšotšotlhe ngwaneng wa gagwe wena a senka go a ba le seka se o se bonang mo go yena gore ngwano a ka ba gakantšhitšwe mo bophelong ngwana ga ka bona selo mara be ke no phela ke bona ngwana le se a hluhlile so nna ke tepotša gore be se ngwana go bolela like no tepotša gore kane o godile mo pele ga koko wa hae maybe o gopotše hae cause ne ba tlile di-holiday ko Pitori mo e be ke dula gona so ba tlileng di-holiday ke no nagana gore maybe ngwana o hluhlile o gopotše koko wa hae ka se nka e tšeela hlogong le be le sa mohlapiše ngwana yo ngwano e be ke motho wa go bereka security ke tswa bošego ke boa bošego ga ke boa ke kry-a bana ba jele ba šetse ba hlapile
ge le bona ke o ka re ngwana o hlohlile go ra re ka mantši o mang ga senka la nyako o tsenelela go nyako tsebe gore o itseng lena le no nagana la e tlogela e le bjalo ke no nagana bjao ka e tlogela e le bjao ka nagana gore awa maybe o hlotlhile o nyako ya hae go na le ditatofatšo mo godimo ga polelong ya go phaiwa ga ngwana yo ka kgang thetho gore ba ile ba re ge ba go botša mantši gore ngwana o dirilwe ka gore la ntšha mantši wa gore nka tla gae ka tla ka mo itšea ka sampoko la e tlogela e le bjalo le tseba eng ka seng e ke ile ka bolela bjao alright nna mama ke nyako kwešiša mo ngwana o llile kudu maloba man o boletše lentso la gore o ka re ga le motlhokomele o ka re mama gage le ga lla a sa mokwa o go rietše phoso ga e tla kae ngwanong o llile ka gore a kgone go ya sekolong a kgone go ka applya o kgona go hloka tšhelete a lla ka gore mama ge ga a mo hlokomele papa ge a mo hlokomele a be a lla le ka step father sa gage gape a ra ke sa le ge ke lla ke tse gore ke santše ke lle ke ya kae o tlalletše So, polelong ya yeah, moroka eh. a re le ntšhitše mantši wa mangwe tšatši le a sepela gauteng la gore o reng ke go dumela goreng o ka swa mo bophelong goba o ka sokola kore o tlaišege mo bophelong go diregang fao mama ke gopela gore re se ka itšea ike o ka reng re tshekong ne mama a re tshekong re leka go ka aga se se swanetšeng go ka direga magareng ga gago le morwedi yago ya ande le go kwešiša gore e ka ba taba tša tlileng mo a re botša tšona e be e le nnete na that's why re sa nyake gore go bolele yena cause yena o boletše go ne mo re mo kweleng ande ke kweša re le wena gore o e kwele gorago that's why ko go botšhepile ka re o kwele gore o rile nna wa re ee ke kwele jale re nyaka go netefatša gore tše ngwane wa di bolelang ke dinnete na o lla ka gore wena bjalo ka mama a kgone go llela go wena go stepfather a kgone go llela go sona go papa ge ga a kgone go llela go yena ga a santše a lle a ka llela go koko goba go ngwane o mongwe ka gae o a mmoletšeng a re batho ba ba ka mogae ba bangwe a ba tsebe dillo tša gage go ne mo a llelang gona so ke nyaka go ne kwešiša gore o bolela nnete a re wena le yena a le nepoledišano na so go se be le poledišano go nna ka January go sa le go ba le mo e leng gore ke a mo founela ke a mmotsiša ke re ana ngwaga o ya sekolong na a ba ngwalla a sa bolele le nna mo founung a ba ntropela founu a ngwalla message a ba nthela re o se kwa nyaka o tseba selo ka bophelo ba ka e tšwa mo go nna e le yena a ngwala ka mina ke mo founetše ga ke mo founela ka bolela ka re ntla ngwaga o ana o ya sekolong gore bja nna a ba yena a dropa phone a ngwala message a re e tšwa mo bophelong ba ka a ke botšiša mama ga a šala re e tšwa bophelong bja gago go wena bele ka motswadi go tlile eng mo go wena ke fitše pain like ka nagana gore ngwano mara bjanong ga e le so o tlo hloka bokamoso na go na le ditatofatšo mo tša gore wena o rile go yena wa re o mo dumela tshokolo ka gare ga bophelo bja gagwe ke therešo go fihla kae moo leo a ke le gopole lentso a o le tsebe goba ke re a o le gopole Ae. ke bolele bjalo go na le ditatofatšo tša gore ngwana o ile a re ga a tloga kwa gauteng a etla gae a dutšile kokwage wa ntšha call goba phone wa founela ka gae wa botša kokwage gore raka ngwana yo ka mo gae ke nnete go fihla kae tšeo ne ke sa re ba morake be ke re ba mmuše a boele kwane go nna cause koko nna lla ka gore gape ke a sokola le bana mo ke ntla ke a sokola le bana mo a ke tsebe gore ke tšee kae ke hlakantšhe so ka be ke re mmuše kwano ga a boe kwano o tlogetše mo o kubile ke mang ga a boe kwano go nna go na le ditatofatšo tša gore ga o sware bana ba gago
ka go lekana go na le yo a etišitšweng pele ka gare ga bana ba gago lebaka kgolo e le gore mohlho mongwe o dula le papa go bona ke theresho go ba go diregang fao a ke bone le theresho sa le ngwana o monnyane le no motjabelo ka ngwana o monnyane so yena ke last born o a bolelang ka yena so ngwana ke ngwana ba no nagana gore maybe o rata yena go feta bona ya morokolo ka tsena okay mama ngwana o sa le morekela diaparo neng la mafello le ka tšeko ke tlile le tše dingwe ntle le tša today ke sa lo morekela ne ne ke morekela a buta hae ona kgwedinyana tsona tša go feta ke dineeletša batho ba reng batla hae okay tšhelete le a mofa ka kgwedi ke a mo romela alright se se ga botseng gore botsemo ga o re mmago a go hlokomele why o re mmago a go hlokomele I didn't specify gore a ntlhokomele I just said gore mama ka ana taba le why o rane taba mama ka sa nka mfa nthola gore ke mamaka bonya ka ke eng yeo ya e laetsang gore ke mama go nya ka ngora go a khone o bolela le nna o dira eng ga o bolela le nna fela ke ga a bria le shata ke gona mo a bolela le nna otherwise a gone gore ka bolela le nna ntla dis okay so yena e tla go nna o tla ka le shata and ya gore a gopole gore o nretša re o nyaka ke babele ke bophelo o bolela maaka cause mosegare ne re na le Ausi Maria a mmotšiša a re o boleiša kore o ba kwatila kulle bohloko o idumetše gore wa mosegare o idumetše a go Ausi Maria le Ausi Maria a ka ihlatsetša a re o ba kušitše ke bohloko cause ngwana stefara sa ka o mmotšiša a re nna ke re yena December ka se nrekele diaparo ke a tsamaya ke tla gae e be ke motlhalosetša gona mo gore o tseba ga botse gore ngwana stepfather saka ga nnyake le dilo tše botse ke mohlaloseditše le yena wa tseba mosegare ka re o tseba ga botse gore ngwana stepfather saka a nnyake le dilo tše botse ke motlhalosedi be mama ba ntshepišitše gore o tlo mfa tšhelete ko ote diaporešene okay shapo tšhelete a mfa yona ka ote diaporešene then e ke botša ngwanola ke ga thoma botša mamare nna kere a ka senrekele diaparo ke tlo le yena a itshepa wa latsa gore ngwanola a seselo le yena self ngwanola o kgone motelela a kgone kore ngwanola dilo tše botse di tshwanetše ena nnoši just because papa ga ge maybe o bereka ga botse nna ke na papaka alright wa tsabe ke nyako re dire morota ya ye kiki a e bona ne nke re tseneng tabeng ye re tlišitše mo ga botse morota e kgolo ya mathomo o ile ke ya reipa kere ene mama gore wa itseba kere so solution ya gona le nyaka e beng lena le lebaka gae nna ke nyaka mošimane wa tshwareng ke ntho ke nyaka and mama ka yena nna ke kgopela e le ka mofa I don't know ke re ke punishment mara sa ya tronko mara le mofe ntho la gore re bana ba gage re le tere a ona o mo specially or anything re bana ba gage ra lekana mo go yena re tlo fihla mo re tlo fihla ntho e nyakang ke gore yo a dirileng mabušula a e kgolegong morokala ka tšwela pele wa tseba ke nyaka eng nna morota ke nyaka gore sesi a ntlhalosetše mo o nyaka gore a swariwe number 1 number 2 o nyaka gore mama go a fiwe punishment wena o re netefaletša ka eng gore ntho e diragetše mo go wena when I was 7 years I think ne ke dira grade 3 or 4 mara up until grade 7 ne ke kgone nkgela ke semele sa motho ola lebile le like be ke šetše ke nkga yena actually because ne ke sa tšwe ke tsebo hlapa gabotse ne ke šetše ke nkga yena into ke gopa le I don't remember the year ne ke feleditše mmangwana ka somewhere re kopane le yena motho ke na le mmangwanaka nna ka tsamaya le mmangwanaka le ka mfounela no ka e tlhatse ka tsamaela pele a tsanga ke bolela selo le yena ka tsamaela pele yena all he did nna no tadite tša mahlo fela nna ke tsamaetse pele a šala bolela le mmangwanaka okay a gone tšhomi
goba ngwana wa ka gae wa cousin o ileng wa mmotsa ntwe ka nako ele e fetša go diragala kore a go no motenyana o ileng wa mmotsa ge o gopola ga botse boyfriend ya gago no ke rela mo le mengwageng ya thomileng go ratana a ba be le ngwana a go ne le o ileng wa mmotsa le papa ngwana ga go a tsebe selo ka yona motho wa mathomo a thomileng go tseba ke koko o ke malome yago alright no ba tla re botsa ka mola gore ke ge case e le so santse ba bereke jwang ka yona na re tša go swana le tše sese a ke di tseba ke nyako bolela maaka a kere nete se segolo kore be re nyaka go no re ko gore taba ga go ene bonnete bogolo bo bokae re ka go thuša jwang ke se segolo se nna re se nyaka ke ne nnete gore maybe mane maria ka mola a ka re botsa gore taba tša go swana le tše swantse re dire eng ka tšona ka gore ke ne nnete gore be ka go feta o di adile ga botse nna ke di kwile taba tša gago gore o dirilwe nto so ka nako so o diriwa ke motho moso le robetse ka poleke so tšeo di boletše tšeo ke ne nnete gore a go hlokagale re boele morago morota ke sa tsebeng gore ba thieletše ba thieleditšeng re boele morago nyana gape goba le ikwele mosemane mare a go hlokege gore re boele morago so a ke tsebe ge e le so a re fe mane mare a chance re ko gore yena o reng aga batheletši re thušeng fa go ka amogela ausi maria nnete gona bontši bja lena le phela le mokwa lenane go la motswako le kgone o gorogile meagong ya gašo bošego bo ka gare ga lenane go la terene ya lerato ausi maria re le amogela lenane go la terene ya lerato hleng age le kae batheletši ba Sekhukhune FM ke Maria wa lena wa laboraro 9:30 to 10:30 ka lenaneo la Tockenhill la gender based violence taba ya ga ntlhantlha re itsebile moragonyana kwa around June o re sentetše message ke re kgopela gore ke le balele one a re hey I would like to remain anonymous. Unfortunately for I have been through a case of my mother loving her man more than me. I got raped at the age of 9 until today. I haven't found justice because I got no support from my parents. I'm 21 years today, and it still feels like yesterday when my mother's cousin raped me under my parents' nose. I need help. Ke message o re kry-ile gore le ka mogašong from ka mogašong o sentetše JB a mforwardela ona ka senda le di-phone so ke tryile go monyaka that day ke motho mongwe gore ge ke kwa case because ke na le more than 18 years in this field ya community development ya go thuša batho before ebile re ka thoma the organization ya Tockenhill le kgalebe ke le ka mo ke bereka ka go thuša batho so ke tryile go driver ka monyaka mpha direction a rea tše ka moka ge ke fihla kwa ga Marishana Mphilen direction ke kry-ile a se go ona di-phone nowhere to be found ke monyakile ke eme more than 2 hours ke monyaka ka se mohwetše until maobane ge ke tlo founela ke Ishmael a re Maria re na le case ya ngwane mo ka mo o re lena a senka le ka kgona go mo thuša ka re no a ke nyake ka my reputation goba my dignity because mmereko ke tšwa le ona kgole ene mola gona ke na le bogwari. I once announced as the best community development worker in the country ke President Thabo Mbeki, so I know what I'm doing. I know ke tseba story saka in this field a nka se ka dira ngwana ka mokgwa le age ya go nkušitše bohloko so then maabane Ishmael a mpotša ka re ke kgopela gore ke go fe nna number gare awa ka mo fa yona ka re dira conference call. Ntate Moruta a dira conference call ka bolele ena ka re nnana we wa gopola tšatši le Somphile direction ra bereka solo so go nyakile ka se go hwetša until today wa ge o fila gore a o sa nyako ba anonymous o nyaka thušo o sa boe go rena because go founetše ke go nyakile ga Marishana ka baka ya ma 1 hour ya ba le susu ka reish wa tsa tšatši ngwe re tlo bola ka batho because o tlo kry-a motho a ke mo tsebe a nkemetše kgoneng a ntebeletša rena batho a re tsamayeng go motho hela so ke namotše ke le susu ka tekela wa ka gomola ka re just because le message ore she want to remain anonymous e re ke motlogele o tlo o fola tla boa gore na nyaka thušo maybe o te tshotše na le yena re kwane ka di-direction so maobane ga Ishmael a mfounela ka re a fetše ya conference call ke botša Ishmael di nnete le yena di hlatsetše ka re go kae ke nape ke go thuše ka nnete maobane re kopane ke boletše le yena ka re o free a o sa nyako ba anonymous a re yes ke founetše ntate Selwane re bereka le yena molong tša di-gender base
o bereka magistrate court ya ka Sekhukhune. Then ka re ke gopela re nthushe mo case re ke le re na le dialogue ka mola di-officing tša masepala re na le bona be re botsišana le ba di-magistrate court registration commander ka case tše e leng gore ke tša gale ke jeso. Then a re no ke tlo bona re ke inyakela mamara ka re ke e ire ya ga marišana e bereka ke Nebo ke gopela re founele Nebo ke founetse station commander sa Nebo Mr. Muswane immediately ntšhitše vene e tlile be ke na le meeting boiketlo le batho ba bang ke na le yena boiketlo bile re mo reketse dijo vene e tlile boiketlong ya maphodisa ke tswile le yena re ba ke boletše le bona then ba mo tšea ba mo iša sepetlele ba bula case as of maabane Ishmael a fetše bolelene that's why ke re nna I know my story ge ke kry-ile case ke robala ke tseba gore case e tla kae and then case e butse maabane ba nyakile a buteo ba tšo mohloka maphodisa ba re wa diša ka saetele then ba mo isitše sepetlele ke nagana report e ba mphileng yona today ke gore ba re ka re e diregile ka Pretoria ke kae Lotus Atteridgeville ba ilo e romela maphodiseng ka kako then maphodisa ka kwa ba tlo e buša back mo go bona today ge re bolela le maphodisa then today ke buile le yena mo radiong e ntlhantla ke nyaka gore a tla clarifaye batho gore rena a ra palela ke go mo thuša yena o paletše ke gore a bue go rena and then le message wa gago ore I want to remain anonymous so there is no way ya gore o ka thuša motho e le anonymous no how because ge ke tla go ene ntate moremi ke re ngwana sho a e sa le anonymous wa tsebalega ge ke ya maphodiseng a e sa le anonymous ge ke ya social working no more anonymous so ke ya tšatšela ke no e amogela ka gore o tlo fola tla ba gone maybe o te tshotse because ore o nyaka go remain anonymous so ya gore maabane yona nkušitše bohloko because a ke nyaka gore re sa thoma gore re thuša batho go šetše go ba o ka rena re thuše batho so today re tlile mo ke founetše le mmage ba theleditše ba beng ba theleditše ba araba ba itše mmage o santše a swariwa tšhatšiwe ka negligence because ngwana 7 years ke minor a ka se re ipiwe le gona a ka se morobadiše le masogwana so maga ke mmitša ke re ba theletše ba Sekhukhune FM ba re wene o santse o swari mare ka baka la re o sana le bana ba bannyane šita le wa gantlantla re morikata ese wa gago re ka se go swariše mara nte kgolo ko re lojulweno e fase o tsere ngwana gantlantla ke setlogolo sa gago sa le setlogolo se go bona last year what are you saying nto ga go le ntlantla ke nto of course mara ge ntlantla ka hlokofala gore re ngwana ga ntlantla o ile o latlhagana ka baka la ruene a ona ponting leng le setlogolo sa gago ke boletše le yena inafo mme o mosegare ke boletše le yena inafo ke moretše ka re go le ka ba theletše wene nka ba vene go lata be ba responda mo ba re mme o a swariwe o hlokile maikarabelo ngwana 7 years o ka se o motlhatlhatlatla ka gara bašimanyana wa ngwannyana the next thing a o sa nyako mahlapiša the next thing fora wa ba hlapile ba robetše a bana taba ba jele ba robetše so ka baka la botswadi jwa go naganela ba le ba bang yena yo ngwana wa magago wa mafelelo a dulang magwe still ke yena ke ngwannyana le yena o sana le 5 years re šetse re naganela yena gore ga ya ka swara go ripiwa le yena gape o tlo gola jwale ka ntlantla ka enga ntlantla e ke e bonang o yena gane jwale ke enga nto e mosoreng gane jwale ke enga kore mmage o mo direla tše botse gore a mo direla tše botse a di bone because of le ba dilela la 7 years a le tloge so ke retse mmage ka re le wene o tshwenya kore wa mo kwatela bona sa le ba kwatelana December a ba founelana ba boledišane mmage o foromela tšhalete ka sepe le yena o mongadile ke nyaka gore a fole moyeng nna e be ke nyaka gore ngwana a fole moyeng ke tlhaologanya gore bele o utlwile bohloko so ke tepotša gore kane ke tlo ya hae ka kgwediso ke tla go bonana le ena face to face ka bona gore ngwana o fodile bohloko bolana a sa le anšia ka message wa gore e tšwa mo go nna a so ena mamaka a ke botšiša mama o bonya gore a fole moyeng wena o tlo ya gae ka kgwedi ya gore o tlo kgona o bolele le yena gabotse o fihlile gae ka ntle le today mola o a fihlang gae o ile wa leka go bolela le ngwana wa gago ke fihlile mo hae maabane ka o ma 7 ga ke fihla ka ga ke kry-ile ne le ile ka entla ne ba se gona so ka tšeko forogo ga ke tsoga ke na le stene gona mo di-news stene mola go rena ke founela ke banna ba disanta ne ke ntse ke boletše le bona from maabaneng a gona ba re re tlo deliver santa o gona ka steneng na
ka be ke šianela ka steneng ke tepotse rawa ke tla boa ke kwa feedback ya gore o tsamaile bja cause na tsamaile le maphodisa bošubo o tsamaile bja le maphodisa le go moiša sepetlele so awa ke sa le ka steneng ya be se Maria a founa a ra wa nyakega mo Jane First a ke tsebe mama mohlo mongwe bjale ka motswadi wa bona ge ngwana a sepela ka gare ga taba ya go swana le o kae a o kae go diregang a go diregeng ke bolela bjale ke nna motswadi ke na le bana ne a ke dule bana baka mara ge nka kwa go thwe ngwana ka kae go direga ka gore nka dira bojotlhe bja ka nna ke ra nna ne a le gauteng ke le mo gore toka e phethagale goba se sengwe se dirwe ke bolela bjale moroka ke motswadi go tlwa go direga dilo a lefa ka manta go direge dingwe tša ditori gona kwa a lefa o be a le gare a katana le gore se sengwe se direge nna ke kgopele no tseba gore go padile kae mama gore ka yona nako e telele ka ntle le gore mohlomong ngwana o befetšwe mara se sengwe ngwana o jwang mara se sengwe ngwana a senkala a no organize a beakanyetšwa counseling ngwana a senka gona o bodiwa case go diregileng mama go diregileng e re khomotse radio ya khomola mmago Nontlantla a wana ka nako ke baileng ba mphounela ke re ngwana ga a swariwe ya be e le gore yena mme wa mago Tharo ke ngwana wa Ntlantla mo hlaloseditše mathata a hae a e tla hlalosetša maka ka gae gore Ntlantla o re agetše ke mathata a maso so taba ha e le so go riagalang so nna e be ke barela ke re motho ga a swariwe so batswadi ba be ba re aowa eo a re boleleng selapa e boletswe ka selapa yes ba re a e bolelwe ka selapa e boletswe ke di mo araba ke mama a zang ke a shadiwa morago o ka reng mma go nna ka tiragalo e diragetšeng ga botsebotse o ka re go diregang ge e be e le wena o filwe monyetla gore šupa motho o mongwe ka monwana gore mohlomong ga se ya bapala karolo ya gagwe o bo o ka reng wena a wana be ke theitše ka setswadi ba re aowa ha e bolele selapa ngwana o tlo senyega lebitso ba re mang o tlo senyega lebitso Ntlantla a senyega lebitso jwang le se ge ka ya ko pele apo o gobetse and then ge ba re le ilokiša ka selapa o senyega lebitso nkebe ba re wola o tla senyega lebitso ba se ka re wo ka gore wo o gobetse ene ge e le gore wo walla o tla be a lla ka ola ke yena e leng gore o tla senyega lebitso not Ntlantla ene mmago Nontlantla o swanetse o tsebe gore ngwana gago ke ngwana gago malome bokoko boragolo santse ba re ge ba bolela ba tsebe gore wena o mmago ngwano ke wena santse o protecte ngwano go feta batho ka moka pain ya ngwano e tseba ke wena nna a re tsebe so ge wena go no bolelwa ditaba ba re di tla bolelwa ka selapa decision e santse e tšee ke wena gore ke kgopela gore re tleng jwale ka kgoro re duleng fase re nyake o tsebang gore taba e diragetše jwang mo we phoso e bile a gago ya gore wena o feitše ngwano o santse a emelele ke wena ngwano o santse a protecte ke wena ngwano ke ngwana le garebe ngwano o santse o dule fase o bolele le yena o mmotse gore mo bophelong re phela jwang e fanya kwa sekolong santse o mmotse gore ngwana ka preventa dira so ga o ka nyaka gore ngwana wa legare ba go tšhabe rena bašimane re tlo bapala ka yena re ka semolesene re tlo bapala ka yena ene re tlo bapala ka yena re tseba gore a go mo akallelang gona mo santse a llele gona mmaga a monyake ka sepedi ba fela ba re ngwana wa mosetsana wa mathomo ke thaka ya mmage ke mogotsi wa mmage kore go na le segwera se sengwe seo e le gore le ka se tsene ke motho ka bagare ke seo rena re dumang go ka se bona se direga magareng ga lena wa bona morotane
go thoma o e ba motswadi o swanetse ya gago e be aowa ya gago e be aowa and nto o sa enyakeng santse o ne botsa ngwana straight wa bona ye wa e dira a ke nyake ke ne le bothata ge motswadi a dira phoso a e bona a tla re sorry a se karabo moruta mohlomong ke no checka le mmagontla gore mama ngwana yo wa gago ke eng se ya go šitetseng ka sona ga botsebotse mo bophelong ntho o kwangike o ka re ga botsebotse le yena e bjale ka ge re botja wena go bolela nnete nna ngwanaka o ile a ntshwenya ka gore bjale le nna taba e ga e ntlogele ke eng ge e le gore se gona a se gona mama nako a e ba le ngwana a seng ka go kwiša bohloko gore o bile le ngwana ka pela a sa le sekolong ke nthweng hetileng eo ke re nyaka yona o phasitše matric a hae pila ke ngwana e be ke wisha gore a ka ya dikolong dipasari di a mo dumella ene le nna e be ke tlo mo thuša ka matogonyana ke a bereka e be ke tlo kgona mo thuša mo ke mo thušang ke hetegile ka ngwana wa hae so mara anyway ka amogela ngwana ke ngwana o tetletse lefaseng ge a bolela le wena ngwana o bolela ga botse jwa le ka ge ngwana a bolela le motswadi goba o bolela le wena ka mokgwa a nyakang rela gore ge e le gore go ne bothata godimo ga gage re go kgalle yena a sa le mo yena o bolela le nna ga botse ntho a seng a bolela le nna ga botse ke message o la sa leng a ngwalla ona ntlantle o re wena gantši ge o bolela le yena o tla go yena ka lešata go ba go diregang o nneteng goba mohlomong a gona nnete fao a ke e tsebe a o e tsebe mmago nontla o nontla o tšere kae nako ya gore a kgone go nagana a bone gore bana ba babedi ba ngwana o dune le yena a ba sware go swana kore nako e o e tšere kae le mo file yona jwang ya gore a kgone go nagana gore o ba mo swara gabotse nna ba ntshwara gabotse ke eng e le direlang mo ye e leng gore yena a le mo direle yona a e gona mohlomong re thuše ke ntlantle gore mo gapotšiwe moroka o e bolelang nontlantle go tlile jwang gore wena o bone gore wa hlaolwa a kere ke fitse matric ke le soshankofu go mamaka then nna le shapo cause nna fetse o kry-a gore ke phasitse matric mara like re thabile las bona gešo re thabile wa seleka mara nna a zanka letšatši la mohlolo ke leng ka motia mara mama ka bolela nna ke tea re thabile every chance I get ke tea re thabile a senka wena o iteang a zanka letšatši la mohlolo a zanka ka miti eno ba re thabile ke tlo go iti ya ba mo ka moswara ka letsogo moroka ke sense ntho nngwe mama o tlo baka lehloyo magareng ga bana ba gago a ke na bonnete ba gore ntho mohuto o kgona go ka e lemoga na ya riagala ke ya phela ya riagala ene ntho e tswa go wena wa e bona e tla be hlola ke nna ke leboga gore wa e bona ene a se wena o nnoši le mogala wa gago tata gore thabi a se wena o nnošine wena le mogala wa gago ge le kušane bohloko e lwang ntwa lena le se ka lwa ntwa ngwana o nkušiša mama ka lebaka la gore nako le tšeang wena le monna le lwa and then le sabe le nako go bolela le ngwana lena le tlo ba le bothata wa mana ngwano ko mogolo mama go njwale ke wo e leng gore o swanetse gore ge o lla o llele go yena ga alla a llele go wena go njwale wena o dutse mo o dutseng yena o dutse ka gae ba tlo bola yana bana ba sale ya ba gona case gore bana ba motho ba tšhellane poison sale ya ba gona nna ke a itseba lebaka e leng lebaka go bakiwa dieta gore o mongwe o reketswe dieta o mongwe a rekelwa nto simple dieta di bolaile motho so bana ba le bopa lehloyo godimo ga bona ene bana ba ke tshwaro ye e leng gore ba gona o bopa lehloyo wena o le mme ba tlo go hloya bana ba so
ngwana o mama santse a sekolong, ngwana gage o santse o mohlokomele, ngwana a fetse sekolo, ene o swanetse re ga le sekolong a be sekolong a bolela le wena jwale ka mme, gobane sekolong o gatlana le di-challenge. Stepfather mo bophelong ke papa, swanetse go tšea magato a bo papa, swanetse a bolele le bana ba gage, swanetse a fediše bana ba gore le bana baka, swanetse a tšee bana ba ba bontšhe gore ge le le ka mo le ka gae. Ngwana le kgarebe o e leng gore o mo kry-a ile o mogolo o le stepfather o tšea mmage, o swantse o mo tšee o mo fentwela gore ke papa, gore ngwana a tla kgone go tseba gore motho ke papa a ke kgone mo tšhaba, ka gore ge o ba fa chance so ngwana o tšatši le lengwe o tlo mošia le papa gare papa go more ipila se a iria e le ganya go swina papa ge ka se sengwe, because ka mo gare ga pelo ya gage mogopolo wa gage o nagana tše dimpe, o ka se le naganele tše di botse. So Maloba o boletše gore o kwišitše bohloko ke taba ya tlhalano ya gago le papage, re tšhabo tsena kudu go yona maratong a gago, mara go ra gore lena le ile ge le fetša go tlogelana ngwana a sokola, go ra re ka nakola le sa kwana ngwana o ba a sa sokole, re ka se tsene kudu godimo ga tšeo motswadi akane, mara fela nna se ke nyakang go go botša, ngwana o ne bo papa ba babedi a se yena nkebe nga sokola ni pela e tla go lla mo radiong ke ba lletše go papa o motege nkebe bo papa ba babedi ba ba mo fa chance, ge mmaga sa kwane le yena nkebe bo papa ba babedi ba nkebe go no le o motege wa lletšeng go yena. Re banna e re le so go no kry-a mosadi a ne ngwana o swanetse o tšee ngwanola o mmeye kgausu a tsebe gore o papage, a tsebe gore ga a tshwenya ke mmage santše a llele go wena, ene o swanetse a tsebe gore ngwana wa gago o e leng gore a se wa papage wa madi ke ngwana gabo, ke se siage o. Ke fela ke re ke bolelele batho mma go nna ke re mabakeng a mangwe mo bophelong monna a tšeang mosadi ka bana, le lokela ke go ka dula fase la bolela wena bjale ka mosadi o lokela ke go ka bapala karolo nngwe e bohlokwa. Malapa mantši a gobaditšwe ke dilo tša mohutong, go direga so ge go ne bjale e le monna yo a hweditšeng ntla le wena ke le tšea gore le ba itereng o mowane mo go lena, mabakeng a mantši ke botša batho gore o mowane o santše ya kwa bohloko, a ke tsebe gore ke wena, a ke tsebe gore ke ntla, a ke tsebe gore ke papa go ntla na, re a kwana kere taba yeo e dutse godimo ga magetla gago ga botse bjale ka wena be o le mma, ke wena yo o swanetšeng go ka bapala dikarata tša gago ga botse bjang. Laetša monna yo gore ke rata ngwana yo, laetša ngwana yo gore ke rata monna yo ke papago, yo ke morwedi yago, re a kwana kere ke seo se dirang ka ngwana wa gago goba bana ba ileng ba gage a kere le wona o ntla ke ngwana mogala bo o dulang le ena. O bona moruta ge monna a tšea mosadi a ne le bana o swanetše gore sa mathomo a kwešiše gore ke tsena ka gare ga relationship ye e fapanang le ge mosadi ke mo kry-ana noši ke ya mathomo eo before a ka rata mosadi o santše a rateo, ge a rekela o mma go bana selo santše a rekele ngwano, gobane ngwano ge go ka no ba le phošonnyane o tlo go hloya ene wa go hloya a tsentšha le nto la gore ga o tate, and then ge ngwana ga ka kwešiša gore monno ke stepfather mare o bapala karolo e kgolo go feta papa ka wa madi, ngwana o tlo ba gausi le wena. Papa we e leng gore kwa gago wa madi o spetse le yena kua pele o fepa bana ba bangwe ba e leng gore mo gongwe mosadi o kry-ile mosadi ka bana, mara go sa re gore papa wa madi a lebale gore ke ne ngwana, so ngwana ka mokgwa e leng gore dilo di riega ka gona tšatši le lengwe tlo kwa ba re o ile go dula ga bo papa ge o tšere ke rakgadi age, go sepeleng ga ngwano wena o tlo tsena tshekong ka gae mama, gobane monna o tlo re ga gore ga re o palela le ke ngwana ga go spetse o ile kua ga bo papa ge wena o sa nyakeng tšatši le o tlo re ngwa go bona ngwana ba tlo re o ile o bona monno la gago, so o santse o tentšhe ka gare ga ditaba tša go swana le tšeo o tepie seemong se se right. Ngwano kwa gago o hloka go mo kgopela tshwarelo, o mo phošeditše mo bophelong,
tlhoka go mmotsa re ngwanaka ke re ile diphoso ke nako re nna le wena re yagane re phele gabotse re ya tloga go thoma le kgono seo se nyakang ngwanaka o mpotse and o se ka mmotsa o ne o nnoši o bitse papage wa stepfather o hloka go ya teyeng le ngwanong ba ye go nwa teye ka moka ba bolele ditaba and wena no ntlantla o ngwana ngwanaka a ke re le wena o ne ngwana papage wena le papa go ngwana le lwele ke kgopela gore tsa marato a mama o se ka di tsena a re hlomphe mama ke mamago go ne mo e leng gore le go ile re bona diphoso ke re ya tsela e right ya go mmotsa lefelo le le right ka mantšwa ma right o lemoša motswadi ya gago diphoso a kere monna o la ka no ba gore ile tša gore ileng tše dimpe mara fela gore mmago wa morata ene mmago o nyako dula le yena ene o ka se mokgaogantšhe le yena ene mmago le papago ba tlogelana ene papago o tšwetše pele mmago o tšwetše pele o gare ga seemo sa gore gone jale o swanetše go amogela gore ke ne stepfather o gare ga seemo sa gore o swantse o dumele gore ke ne mmane gobane papago o šetša tšwetše pele a ne mosadi o mongwe mmane wa ka kua o swanetše go tseba gore ke ne ngwana go swana le ge papa a hlokometše bana ba gage onkwešiša ke gabedi ntwe mmane o swanetše o tseba gore ke ne ngwana o swana le ge monna a hlokometše bana baka mmago a ka no ba leso e le mmane mo gongwe le yena wa ikwešiša so go ra re ge go riwa dilo ka gae go ne le bana ba bangwe ba ba rielwang ba papago o e leng gore ke stepfather ba lena mo gongwe le sa ba tsebeng go tsebang papago le mmago gobane batswadi ba ka se le botse dilo ka moka le mabošaedi ya ka ntle a kere so ke dilo tše dintšhi tše mamago e leng gore o godimo ga tsona wena o swanetše o tsebe jwale ka ngwana gore o ke mama ene go bohlokwa gore o mmotse phoso tša gage mama o ndirela phoso ge go e tla mo re kgopela gore o botse diphoso tše mama a di dirang a di tsebe le yena a go botse tša gagwe gobane mmago nontlantle le mokgekolo o lla ka wena mara a re kwetšao pele e re botša mama diphoso phoso mothomo ko go tshepa ngwana stepfather sa ka ubanna molatsa ke be ke sa ya gona mo le nna a se ngwana stepfather sa ke ngwana gago papa ke mmitša stepfather cause a le ena ntše se ngwana ema pele nontlantle phoso wa mathomo ke gore wena mama o tshepa ngwana wa gešuo ngwana wa gešuo o mo tshepa kudu go feta nna a kere ke ngwana mmago a kere ke ngwana mmago eri a e loke o tshepa daisy o banna mola a tseba gore daisy ke motho wa go ba le ke gore o te ratela dilo tše botse ena selfa a ratele batho ba bangwe dilo tše botse okay ke yone ebileng a reng e mo kwatišitše o tshepile daisy o banna a sa tswa mpotšiša selo a no mo tshepa nna a sa nganya ko kwa sa etela story sa ka O tšere lehlakore. o no tša lehlakore the exact time daisy a mo hlalosetša gore go direga eng ke today ya kgonang go kwa gore daisy gore a bolele so go hlagile eng ke gona a kgonang go kwa gore a ke tse gore o e bona as phoso e le yaka or e le ya daisy mara ke today ya kwang gore daisy gore a bolela ka mokgwa mmoditšeng ka gona go hlagile eng okay ye nngwe ye nngwe ko gore o dumela papa yena a dulang le yena o mo dumela gore a re treated different a re treated sefe nna a sena ngwana gage cause nna before nna ke sa tsena high school be ke kgone o ya soshanguve ke boe ba sa nrekela diaparo mara he ke tlo boela gape ko kry-a o la ba moreketse diaparo there was this other time yena papa a rekile founu a ebele ka mokolweni e re mmotšiša o re ke a lasbon re thabile then ka tla gae ke tlo tša statement ge ke boela e tshwere ke days ke nto ke diputšang gore why a sa no bolela gore founu ke reketse days le gona a sa no mofa mo pele ga ka at least gore le wena ntlatla maybe ke tlatla ke go rekela okay ye nngwe if di feletse o se ka tšhoga go ja o re kotse ke katele ja mmago ka diphoso ga di feletse di feletse okay a ke check le wena ntlantla ne o rata bana ba geno ke nyaka gore o bolele se ile go nnete ne if o fihletse ke pefelo godimo ga bona o bolele a se bothata nne o rata bana ba geno ke a ba rata wa ba rata le bona ba tseba o rata mamago
o rata step father sa gago? Ao. Okay, a ke nyako o tsena kudu fao eupša ke nyako checka something gona fao ke ka lebaka la eng o sa morate? A re treatise bana ba gage. Okay, Cause mama ka mathomo na go no re tja ka moka le yena Daisy as bana ba gage mara yena o apalela a dira eng go laetša gore o mathomong o beya letšea go lekana? beside go re rekela diaparo and stuff. Mama o ba go no re tea re founele a reng mmolong re be re dula le ragadi a reng mmolong hlapang re splen re mmolong yena papa Daisy a founa o founela Daisy Okay, fela then nna ke shala ke noši consult Daisy tlo tšea ngwana gape. o a dumela gore o na le pefelo ntšhi ka mogare ga gago? O a dumela? O nagana gore o ka e fokotša bjang song ga wena o dutse o nagana o bohlale manno o bohlale kudu o nagana gore o ka e fokotša bjang song? Change of environment maybe. Okay, ke hloka gore o ipotše gore re batho re na le diphošo ne o na le diphošo le wena go mamago a ke tsebe maybe a ka no ba re boditše yena a re boditšeng yona gore e mo kwešiša bohloko mara o na le diphošo ene ga se wa fetša go direla mamago diphošo ene le yena ga se ya fetša go direla diphošo o mongwe o tla re e ke o ka re ke le dumela tše dimpe ga go jalo motho a dirang diphošo ke motho a lekang go ka dira dilo tše di botse ge gone beleng ka no dula mo setulong ka gomola ka re tu a gona gore nka phoša ka ganong goba ka se emelele a gona gore ge ke emeletše gore nka no raga o mongwe mo go lena ke dirile phošo akere ke be ke katana le go tšwela ka ntle goba ke be ke katana le go ya kae goba be ke katana le go swara se sengwe mo sa pšhatlega ne so ke duma gore o be le moya mohutong eupša pele ge ke tlo fihla moo ke nagana ke re maria go na le se a nyakang go ka labotša sona lena bobeding bja lena kgopolo ka impotša tabe yeo ke kgopela o fitišetše maiko ka mo ausi maria a boleleng le lena ke duma ike o ka re a ka rialo mara se swantse go se tseba ko re na le diphošo ande re tlo no dula re na le tšone bjale ka ge re le batho ausi maria. A ke boe gape ba theletše ke re nna go ala ka assessment a ka mosegare ke hlwele le bona the whole day ra rogana ka boma 5 ke bona o ka re ka mokana ga bona ba imetšwe magontlantla le ena go na le mathata e leng gore a mo imetše a o tšhaba gore botša because mosegare o kile a nolola ka megogo hihi out of the blue ge re a kgopele ntlantla tshwarela ba mmotša re I love you ngwanaka ntšile o paletše ke go lentšha go na le gore a lentšhalela ka megogo hi a botša my colleague he a re yena o leša kore ntlantla o rata batho ba ba sa moratego ntlantla kore o kwana le enemy tša gage that's why maybe a paletše ke go mmotša gore I love you so ba imetšwe ka mo e leng gore motswadi le yena o rurugile ka mo pelong ka baka la ga ntlantla le yena o rurugile ka mo pelong ka baka la mmage so mosegare ke traile o dula le bona fase ra bolela ra kwana so mago ntlantla o mo kgopetše tshwarelo mara la gore re nkore ke a go rata ngwanake go na le gore a le ntšholile ka megogo so until ke ra maikhodi ke re nko šalele motho mo ntle le boleleng nna ke tsebe re reka dijo mola back to basics ke re ke dijo ka molela le ena o ntšhintšintšola gore ke leša ke gore ntlantla o kwana o ratana le enemy jaaka e le go bana ba gešo o ka re ka lapeng la gabo la bommeo a gona kwano and ntlantla ka re o dula mo gae le bomma ngwanago there is no way gore a se ka a kwana le bona and yena gore a se ka a ilokiše mohlomong ke gore a be le ntlantla gausi be ngwana gage ba be ba gotse ebile ona le gore ngwana mathomo o ngwenyena ke thaka mmago mošimana ke thaka tatago mohlomong ntlantla a ka ba kgole le bao a re ga ba morate number 2 ke gore mao ntlantla a le mo gore for sengwe se sala bona ntlantla last December le setlogolo sa gage there is no way ntlantla le yena wa morapa ka mophelong o fila gore a ke sana motswadi so mosegare be ke tshira gore lokišeo because ke ntantla ke monyaketse di-counseling for next week because a le gone be ke tlile le ena maabane ke lokišitša bapodisa today be re tlile mo ka moswane ke la bone Friday already be ke fedile so next week ke nana re tloa di-counseling o tloa di-social ke ba tlo bole le ena cause re nyako ra fola e sekolong a tšwetše dithuto tša gage pele a tla hlokomele ngwane le a gage ke laeditše magontantla mabaka mantšhi gore ge wene o ka robala ngwanela wa bontlantla ba re o šetša rena ke nna re thabile Masibuko o bitša ka fanele a tatage ba ke bontlantla Mašilwane yela o šetša le proud o dula le ragadi ya ge gape kgaetšedi ya tatage
ba kgo ba sesella ka mmotsa ka re for selong e se Mazibuko a se a ba tseba le ka lapeng ka 500 o santse o tšeng ngwana a tla dule mo go dula go ntlantla mo ga geno mo go le go mmago gore bana ba tla ba bele ponding ngwane le a tla tsebe gore ngwana ga ntlantla ke mmangwana age ke ena ngwana ga ntlantla gore ngwana ga ntlantla a na ponding le mmangwana age mmangwana go dula ga Mazibuko ga ragadi ya gage so ke bona o ka re nto e napa go ka malalapeng makasekwane because of yona eo and ka ntle le gore e lokiše ke ena magontlantla a tšee ngwana a motloše faneng tša bo Mazibuko o bitša ka mašilwane mara o re ke nna re thabile Mazibuko a motliše ga ya re mmane a ka nyalwa a tloše ngwana bogadi ba ga Mazibuko ngwane a tla jule ntlantla le ngwana ga ntlantla moga yena e bile karapa a be magweng a be mmerekong mafela kgwedi a tle ga e tla bone bana ba gage ke e tlo go dira gore bana ba gage ba fole ba ka sa mohloka re kwa re itumela Ausi Maria ke kwa ke leboga no bo Ausi Maria ga botse ba bereka mmereko mongwe mogolo bano ba ba shota re fele re ba riela di-testimonial batho ba kgone go tseba re dilo tša go swana le tše di a lokišega ka gore o bona mathata go swana le ya nna kgale re gatlhana le ona a mantšhi re sa tsebe gore re ka referela batho kae lapa le ne le bothata le ne le bothata Ausi Maria number 2 ke ya gore malome Ntlantla ke lephodisa ka Mamelodi mara mehle ga a tlile a go be boroko kore ba ranwe be ke re kotse motlhomo ba re ga a fihlile a tlatša lešata ka mola ga gabo o tlatšiša kore a ba nwele ba re ga a nwa buto ke lephodisa mara ga a tlile ka kwa gabo bo Ntlantla ba santše ba sepela šale le mmage ba le ka babedi so o ka e bona environment Ntlantla a e mo favor magweng a mmage ka moga magolo go le gona fela a e mo favor ka mo re ipilo from 7 years ngwana 7 years until now kore a gona maitšeng a hwetša peace that's why a create o hloka anger management ba mo thuše ka yona o na le anger because since ka nako ya 7 years a gona makileng a hwetša peace ke mo ka a dutše le mmaga magweng step father se banyake se bitša ngwana sona ba ya mmolong le mokwele so a gona mo bana ba hwetša go peace be ke rena mmage ke re o ka re o ka ya ga gago wa tšea bana ba gago ba dula mo ba nyakela nene kua ba ba magweng gore o dutše le mangwe monna jwa nako mang a se issue kore bana ba gago ba kgobokano ba berekela kgwedi a e fela o tla gae baneng ba gago ke mokana Mazibuko ge ba ba go rata o tlo tla go nyala ka Sepedi mosadi wa nyalo a nyalo tšere ngwane o šetša dula ga bo Mazibuko be ke nyako botša mo Ausi Maria o ra gore ngwano ke o paletše ke go botša malome ya ga wa lephodisa gore ke dirilwe nto so malome go wa lephodisa o ba omanya everyday ba re a matšhaba a tsenang ka re go tsena nono ka lapeng o mmotša jwang motho wa mofuto mara gape banna bola ge re tla iša ke maphodisa bola re sa tseba aga ke yona eo mogolo ake malome a lephodisa ba re ke nono ga a tsena re hloka go tsena ka fasa mepete le disofa ke nyako checka pele re tlo founela ramolao ne ke bonna kwa ka o ka re tše tla kwa ke nyako checka le mmagontla ke nyako checka le mmagontla ka gare ga maemo ka moka mmagontla ba boletše le wena mosegare re boletše le wena ke kgopela o bolele ngwana gago ntongwe le ngwe e dutšeng mo pelong ya gago ne bjale ge re bolela song ntšha se dutšeng go wena e ka ba go mo kgopela tshwarelo e ka ba go mmotša tšeo sa dinyakeng e ka ba go mo gopotša morago e ka ba go mmotša maikemišetšo wa gago ka yena a ke tsebe go dutšeng mo go wena bolele ngwana gago wana no ka Ntlantla mo go Ntlantla e se ngwana ka like ke morata go tshwana le bana ba bang ba abuti a hae le younger sister hae so ke feel pain like the way a lang ka gona I know gore ke pain ntho ngwana a lang ka yone mo pelong ya hae so mo go Ntlantla nna e be ke gopela tshwarelo Ntlantla e be ke le ngwana e be ke le motho ke dumang gore a ye sekolong no matter ke bereke mmereko a selo mara be ke tla trya ka matla gore ke mo ishe sekolong o gopela tshwarelo so mo go Ntlantla ke gopela tshwarelo because ke a bona gore ngwana ntho e mo kwišitše bohloko ya mo heta ka mohare o mo tshepiša eng mama bophelong ka ntle le go mo isha sekolong o kole bohloko o ka gare ga bohloko o mo tshepiša eng ke mtshepiša go lerato ke mo amogele go swana le ba bang the way yena a bonang o ka rena ke mo amogele go swana le ba bang e re ke hlalose ntate Moremi
gore ga botsebotse mosadi ya kere o imetswe ke a rereša first bona mmeo ya mošimanyana e imišitše ngwana step father seo sa gage e imišitše ngwana monne a dula go le mosadi kore o fo bona gore ka mogare ga lapa leo o fo ba mararang kodi a bute ya ntlantla o imišane le ngwana monne wa dula go le mmago ntlantla yena ba dulang le ene o gona gona ka mogara lapa wa bona ntho ela ke bego ke e bolela kwa morago le ena o imetswe ke boletse ntho nngwe setlo mmolae ausi maria ke boletse ntho nngwe kwa morago ka re mmago ntlantla o lokela ke go ka bapala karolo ya botswadi magareng ga bana ba ka moka ngwana monna gage ke ngwetši ya gage setlogolo sese jale mohla le ria lenyalo banna go riagang yone ba lenyalo gona ka molabe la boa gona ka mo ke be ke kgopela gore re fetseng kae ke kwele se sengwe mo jale se tlo mpušitša morago ke be ke duma gore re fetseng mo go na le taba mo e leng gore ke nyako re e lebelele ntla mamago o re o kgopela tshwarelo ke eng se wena o nyako go se botša mamagago a thenthe ka mokgwa a re tshwarang ya sebane ba ga re sware go swana ke se se dutse mo pelong ya gago wena a o bone ke o ka re go maloka gore o kgopele mamagago tshwarelo tshwaro le nka o kgopelang ke gore if message ke mosendetse ngwe le mo kwisitse bohloko no a o bone ike o ka re go na le mo e leng gore le wena o swanetse go kgopela mamagago tshwarelo gobaneng a tsanka ka mo direla diphoso ntantla ga o thoma o bolelele nna gone bjale o rile if message o ke mo rometseng ona o mo kwisitše bohloko ge o šala o kgona go kgetha message go ra re o kwele o bone se sengwe ka mogare ga message se se ka bang se se gabotse a kere ke theleditše ena gone jale mara wena o nagana gore o ka ba o dirile phoso ka mogare ga molaetso wa gago a kere le ena o kgonne mpotse gore o nyaka ke babele ke bophelo mara o kgopela tshwarelo na ke bone phoso mara o kgopela tshwarelo a mmotšiše pele mo ntate moruta o mo swaretše mmago ke mo swaretše e kgolo kore a thome ka go mo swarela pele a ka se mo swarele go ka seloke o mo swaretše go etswa boteng bja pelo ya gago ntantla o mo swaretše mama gago ke mo swaretše nna ke kgopela gore o kgopele mama gago tshwarelo godimo ga diphošo ka moka tšeo di tsebang le tšeo ka bang o sa di tsebe a ke tsere wang kwana ke boletse ntho ngwe ka re ge re le batho re phela ka diphošo ne nkano re ke re ke bolela se sengwe gone bjale ka šitela professor Moremi nkano ba ke ile ka re ke re ke a bolela maloba ka go šitela le wena nna ke kgopela gore o kgopele mama go tshwarelo godimo ga diphošo tšeo di tsebang le tšeo ka bang o sa di tsebe mohlomongwe o itsebang gore mmagoro mo kwisitše bohloko yana mohlomong ke ya gore ya ngwana le yona no e kgopelela tshwarelo kore mo re dirang phisi re kgopela tshwarelo go tsona tšeo fo selo wa yo pride gore mama ke kgopela tshwarelo kgopela re tšwele pele ka bophelo e se go tloga mathomong e be le na le kwana kgose ga o ihumolela se o rara o redi kore a e motse ya nako ntate Moremo o e bolela it means ga redi go ikgopela ntantla o tlile rediong ne nna ke fila gore o rata mama gago ne ge o šala o tlišitše taba mohutong e laetša lerato ntho eo ke no se tsebe gore o ka ba o imelwa ke eng ka baka la gore ge o šala o tliša taba o itlišitša gore e lokišwe ne ene mo bophelong o ka se tsogo wa loka ka dilo ka moka re a kwana kere ke na le diphošo tšaka baneng baka bana ba ka ba ne diphošo tša bona go nna re a kwana kere ke motho le bona ke batho ke kgopela go kgopele mama go tshwarela yes ke rata moya o mama kgopela tshwarelo ka go dira ngwana ke sa le monyane kgopela tshwarelo ka go bolela mantšu a e leng gore ga o kwisitše bohloko
ha ka mama gago emela mmago tlantla le ene go petse sore le hakane a se bošaedi bjale ka motswadi ke nto botse wa tseba kgopela mama go tshwarelo ga botse sesi a re go tshwarele metsi ya kgopela mama go tshwarelo ga botse o seke go emelela motswadi wena wa dula fasa ke nto botse kudu dira ngwana ke sa le ngwana ko go pela tshwarelo ka go botsa mantse e leng gore a kušitse bohloko la tshwarelo gape le le magontlantla mohlomong bolela gana mo tshwarelo ya gago ke kwele ntlantla le nna ke gopela phoso tse ke go rietseng tsona go thoma ka tseko di fele re phele bophelo bo e be re bophela go tloga le kgaleng so tse ka moka di fele from now on re boela back to square ke gopela tshwarelo go tse mpe tse ke go rietseng tsona re a leboga e re modimo a ka le thuša ka nnete di a leatlegela bophelong ga gona bošaedi felo moraka mohlho mongwe a ke tsebe ya pele re ka kua go mogala bolaga bo rena morota ba re ile nto botse ge ba swarelane ba re ile nto botse kudu ba swarelane mmago nontla mmago shu mama go walla mmago nontla mmago ga ane boroko mmago o omanya ke ngwana gage e le go ngwana geno le reng ka taba eo mmago motswadi wa gago ngwana o santseng a mo hlokomele a mo šireletše ebile a šomago ka molao o a moroga ke yena a tshwenya mma wena le ngwaneno le ya kwana malome ya ba go nontla a re kwane na le malome yaka le kgaetšedi ya gago a le kwa lebakaeng sebakwa ebile nka se go botse gore ke eng re no se kwane sebakwa le nna nka go botsa maaka alright wena le mmago le ya kwana re a kwana ka nnete a ke bone go na le bothata kuku le ya kwana wena re a kwana pele re nopošitšana mola le mola mare re a kwana bothata ke ena mošima yano a nyake motho ka kua lapeng mara maloba kuku o boletše gore wena mmago nontlantle le gore o le ka go bolela le yena ga a gokwe ke mola re bolela ka kare awa le nna ke a motšhaba a ke mokgone mara o ka se belege ngwana wa bua wa motšhaba wa bona yona nto ya gore o motšhabe a re nyake koko re nyaka gore bana ba gago go o dutse le bona go swana le nontlantle re mmotsa re yena le mmaga a ba swane le o tšhabana le o phedišana jwang le tšhabana koko a wena ngwane wena ga le go tloga gale wena re be re le bothata a ke tse gore se se tsene gane bjale keng kore a relwe mara ke no se mogode kore mohlomong kere ke bolela lentswe le le itseng o kile wa bona ngwana mongwe a saletše ka mokgwa wena o le naganang ka gona nkono re botsa diphoso tše e leng gore bana ba gago koko ba ba le tšona gore o kgone go kry-a thušo mmago nontlantlešo ke ngwana o mogolo ka gae o latela mmago setutla kore wa mathe mo le mošima yano and then go latela mmago setutlanang ola o mokotwana and then ke wa boraro mmago nontlantlešo o nyaka a phela jwang bale ka ngwana gago koko a wena le stane sela ke mo nyaketse tsone o nyaketse ke nna ke nyaka e ba mosadi jale ka lapeng la gagwe mohlomongwe a ke no re gane jale ke re a fetse dikhuroga a kgone go tseba gore a bee bana ba gago ka mola a direle gore bana ba gago a se ka hwetse bophelo jo go ne bana ebile bana ba ne bana o nyaka o ne le sekhutlwanyana
gore ga go etša swela go le kgomo e tlhabang ka gare ga lapa o tse gore ga le tlhaba lena le le banyakang wena le ngwetši ya gago le ya kwana enawe ngwatši ya ka ena a senke ka re selo le ena ebile ke motho a ikgomolelang mara gore a senke a mphetole le lesuru le dilwana tše ntšhi o hwetša mongwana a le gona dilo batho ba tsena ba rekiša selo a nthekela re kokotsilo se se alright ke tabe botse kudu eo ngwetši re kwana kudu no ke leboga ge le kwana le ngwetši koko o swanetše gore bana ba gago mo baneng diphoso wa tsa bana ba senya keng koko o gore le tšhabe go ba botša dinnete mmago nontla o tšea nako e telele a se gona ka gae a itše o etšea nako e telele a se gona ka gae nna ke tlhokometše bana le a e dumelela taba eo gore a sepele nako e telele a re dumelele ke tla dira jwa a kere motlho mongwana ore nna ke a mmerekong ore ke enkweša botlhoko mmago nontla ka obaneng ka lapeng o le mo o sela o le makweng o gata ka gene o tšea mahlatse a bona koko bana santse le ba botse nnete a bona mmago nontlantle ke motswadi swantse o mmotse gore ngwanaka a ke nyake o tsamaya nako e telele o nkwešiša ngwanaka bereka mafelela kgwedi utle gae go romela tšhelete o ka e romela mara tšhelete ga e reke gore motswadi a bone ngwana gage a dule le yena fase le nwe tee ka moka wa tseba lerato la gore le nwe tee ka moka le bana le dutse mo go teiso le ruta bana gore re phela ka moka e ka ba e ntsho ka molatša ya e ka ba e nnoši ba fela ba re ke gamtuu o ka fo e ga moleitše tu ga ena taba kwa tsa moruta nna bana ba ka a ke dule le bona ke ba dula sekolong ge ba tlile ba tlo botšha mma go bona gore papa o kae ke ntwa mathomo e santse ba mmotše papa o kae a ge ke ija ke swantse ke jele bana ba ka mo kore ba bapale mo go nna ba rie ka mokgo ba nyakang ke se nna ba ntapiše le go feta ke se nna ke se nyakang ke nyako ruta bana ba ka gore bana ba ka se re se jang le kgono re se ja ka moka ge go sene sešebo re ja ka moka ka ona metsa re tšwetša ka moka wa bona mmago nontlantle go ba ngwetši mo o seng wa nyalwa go kotsi ene bokotsi ba gona ba bageno ba tlo botse ba ka lehu go ntšwa le go o dula le monnola o kgona go ba le ngwana le yena a ba bitše ke ngwanola ka fane ya gage and then ngwanola wena o se wa nyalwa ngwana yena ga a bitše ka fane e no ba e le yena letse a bolela ka molomo o bitša ka fane yaka alright o ne nako ka e o dula le mogala bo ke na le boma 7 years wa e le sa nyalane gape o mogolo gore wena o ka ba girlfriend tate a ba boyfriend a le sa qualifya age ya gana age ya lena ya gana o ne mongwe ge mokae no 43 o na le 43 years tate o ne mongwe ge mokae o na le 49 wa bona gore motho wa 49 years a ka sebe boyfriend o ka senya ko ba boyfriend o ne le 49 years ge o ne 49 years santse o be tate a ra swanela go dira dilo ka tsela e seng yona o swantse o be le ga gago mama santse o be le tsela ya gore o dule le bana ba gago ene monna o santse o mo rute gore bana ba ka santse o ba rate go ntse le gape ntola se se Maria e boletseng mola ke kotsi why ke re ke kotsi le boratswale go ba le batswadi godimo ga bana ba gape nto ke kotsi o mme ebile o mmatswale ke tate ebile ke ratswale gape nto ke bothata gapeo bo bogolo e le gore bana ba ba ratana lerato la bona le bone goba le no bona ge mpa e ke fihlile nna be ke le bona ke kgala ka matla ke kgala le ntata teng ke mmotsa ke re wa bona tše bana ba diriang na ntata teng a rawa bana ba ka se ree dilo tšeo unless tšhomi o wa ka wa mošimanyana a fasetša o wa gae tšhomi ya gae
ka re wena a go bjao bana ba robale ka kamoreng ke gopola one day ba rombetse ka kamore o wa ngwanyana o a ganela ka mo kamoreng ya moshimanyana ke rela ntata hae kane wa telela nna nka semolate ke rela ntata hae ke re lata tutu a tla robale le ntlantla so ntata hae a ya ko kamoreng ya moshimane ha a fihla ko kamoreng ya moshimane ha a boa ko nna ka re o ka itutu bjanong a ra wana ke mo kreile a robetse a le mompetong a no ntšha mahlo fela ke re wa mo tlogele ke go retse ka mmitša a tla robale le ntlantla mama ma go na le se sengwe se sa sepeleng ga botse ka lena wa se bona ke a se bona go na le ntho e seng ga botse ka lena moroka go na le ntho e ntshwenyang man tabe ke a ekwa ke tshwenya ke mogala bola re sentse re bolele le yena o ile re bolela le yena ka nako ka mang 11 exactly 11 ya ke tshwenya gore o sentse matogong alright ya e no re boledi le yena re ko re yena a ka re fa maele a majwang jwale ka ge e le ramolao ya a ke no rialo Ya. anyane fela ke rialo ke bona o ka re sesi maria ka mola ya ke nana ro Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la love train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatholanang Center go etša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tloutša baroka mesong mosegare le bošego o hwetša seo se nyakang mogašong iri tša masomepedi re sealemoya ka wena dula o theleditše go motsedimošego good fm 98.7 communicating your needs is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. lesomenne la metsotso go itšwela fela go irikela ke abo lesometee go sekukuna fm 98.7 magešong mogaleng fa nthušeng go ka amogela advocate dibatsela maabane yo a berekang legal aid south africa advocate re ya go amogela lenanego la terene ya lerato ka mo meagong ya gašo ke na le Professor Moremi ga mmogo le balli le Aus Maria bao ba re thušang ka taba tša di-gender based violence re ya le amogela lenanego la lehono go tame Morota ke tamišela bao nao le bona ka studiong ke nka ke re bathetši wa SKFM gausi le kgole madumeši yao re leboga ge le ditlhophile maroko advocate la re bona le dumela go tla go fana le rena maele ke swantšhe taba fa re na le molato mohlomong moroko ke tse gore le nyaka go ka di bea ya o ka mmeela tsona go na bothata okay re na le molato advocate wo e leng gore ngwana o lla ka gore ke ile ka phaiwa thetho ke sa le monnyane ka mengwageng ela ya tlasana e šupa gone bjale o na le mengwaga e le 21 mo e leng gore o nyaka toka e phethagala re no se tsebe gore go a le ka tsebo ya lena le tshepedišo ya dilo na le ka re ge le re fa maele godimo ga taba ya mohuto mohlomong le re lemoša bokotsi bja go ka dula le melato goba mohlomong kgonagalo godimo ga molato e ka ba eng ya ke a leboga morena re tle re lemoge before ke tla go molato ka bona mo dikarolong tše tša molao tše go na le magato a itšeng a e leng gore ge motho a phela goba a gola molao o motšea ka gona motho a nago le mengwaga 7 go ya ka molao go thwe ana maikarabelo a go gopola gore goba ana maikarabelo a go rwešwa molato ge a go gobile ya nago le 7 ga godimo le yena go tshwana maikarabelo mara wena o ka bontšha gore o na le maikarabelo ya go senyeditše
ke moka bjalo ke ge ke kwa se ke solediša kore ke kwa gore molli o re bjana le ngwaga e šupago ge go direga seo bjalo ke tla mo tabeng ya molato ka bona ka gore go phaiwa theto ka kgang morena moropa ke molato e leng gore ga le šetse le o seka ka matšatši a mehleng a re o seke e le molli le molatofatswa fela go na le ditlabakelo tše e leng gore di a berekišiwa ge go dira dinyakišišo tša molato wa rape e re ke no tsopola tše mmalwa goba tše pedi fela tše di tlwaelegilego go na le form e nngwe ba e bitša ka gore ke form ya J88 ye e leng gore ge motho a teilwe goba a reipilwe gona ka mokgoro bolelago ka gona o santša ye doctor e tlatše form J88 eo e bolele se yona e se bonang ge e tlhatlhoba motho ye a tlilego ka molato wa rape ke moka form J88 eo e tlo bolela dilonyana tše dintšhinyana gore o itse ge a motlhatlhoba gona mo sethong sa bosadi a fetša eng o itse ge a motlhatlhoba a lebelela se ba switšang ka gore ke penetration ka sepedi penetration e no ba ge motho a tsentšha se a se tsentšhago bjalo ge re bolela ka rape penetration re tlo bolela ka setho sa monna ge se tsenago seo sa mosadi santša a ngwale gore go bile le penetration go be le se re se bitšang ka gore ke DNA ribonucleic acid ke taba ya gore re hweditše DNA goba go na le seela goba ka ba moriri wa motho ye re molatofatšago ka molato re o hweditše ge re be re tlhatlhoba motho ye jale ke ka fao fela go ekwa ba re ge motho a reipilwe a ya bule molato e sa le ka pela lebile ba fetša ba go hlotleletša le gore ge o ka reipiwa o sta le ka go hlapa ka re go hlapa mowe go ra gore o timeletša bohlatsi bo ka go tla ba hwetšiwa ge doctor a ile go hlahloba jale ge go sekiwa molato wa mohuto owe re ba re swere package ya go swana le ye re bolelang ka yone doctor tlo ba tladitše form eo a go kgonega re a mmitša le yena court a tla bolele a hlatlele se a se ngwadile mo formong ye jalo go ra re nako e ba bohlokwa mo tabeng ya molato wa rape go ra gore molato wa rape o santse o bodiwe ka pela ka mokgo ka kgonegang gore bohlatsi bo bo leng gona ga gologolo bohlatsi jwa DNA le dikgobalo tše ke di boletšego le ga šita le yona penetration po kgone go ba gona doctor a kgone go hwetša ge a hlahloba molli jale ga e šetše le ka moraga matšatši a 14 go ya kwa pele godimo le dikgwedi bohlatsi jwa mohuto o bja timelela J88 e tlo palela ko go hlatsela se molli a llago ka sona bjalo mo molatong o re o beile mo tafoleng kore re bolela ka nto e diregile go 14 years ago ene bjala gona bohlatsi bo fe kapa bofe bo doctor a ka bokgwetšago ge a tlhatlhoba molli ke moka ke phoso ya mathomo goba ke weak point ya mathomo eo jalo batheletši ba tlo bankwe ba se ka nkgouta gampe ge ba le ka kwantle ke fela ke bolela ke re molato go thwe goba ere ke re ka sepedi go fela go thwe molato a go bola le nna ke rialo ke re ge motho a reipilwe botala a gore gore ba re a se ka bula molato ka gore mohlomongwe bohlatsi a bona ae molato a go thwe a se ka bula empa go bula molato mola tiragalo e ile a kgale bothata ke gore bohlatsi a bo tlo ba gona go swana le mo molatong o le bolelang ka gona o jalo mola go tlhokega go bohlatsi ka mokgwa ke boletseng ka gona go ra gore go nyakega eng ba gatho ba mmalwa ba ba ka tla go ba hlatsela se
molli yo a bolelago ka sona kere J88 ka sebe gona bjale go tlo nyakega batho ba ba reng nna re be re le gona ge ngwaneo ka nako eo a phaiwa thoto ka kgang re mone mokete ke yena mo phailego thoto ka kgang go diregile dilo tsa go tshwana le se ke moka ditlhatse ke tsona di ka go tsa le ka gore di fe botlhatse ka molomo gore kgoro e kgone ba le seswantšho sa gore go ka ba go diregileng jale ga e le molli a nnoši le molatofatswa a nnoši molato wa mohuto ge o ka ya wa ema pele ga kgoro ya tsheko go tlo wa boima go fitlhelela mo e leng gore ebile go ka no se kgonega gore khoto e bone mo molatofatswa molato ka gore ga gona botlhatse ka ntle le se se bolelago ke molli ene se se bolelago ke molli se tlo ba se ganetša ke molatofatswa ka boyena a re tše molli a bolelago ka tsona a ke di tsebe ke moka ga itše a ke di tsebe gore a re go tlhatse go be le botlhatse ba gore re be le bonnete wa re ka nnete molli o dirile tšeo sorry molatofatswa o dirile tšeo molli a llago ka tsona ntle le fao ke moka go na le sela ba se bjang ka gore go provia molato beyond reasonable doubt ge go bolelwa ka criminal ge go bolelwa ka criminal o santse o prove molato goba o tsweletše botlhatse bo botlego go dia gore go se ka ba le doubt le e nnyane ya gore se o latofatswago ka sona ka nnete o se dirile ge o ka ba le doubt e nnyane ke moka e a latofatswago o santse a se ka boniwa molato ke ka boripana mo molatong wa go tshwana le o beilego mo tafoleng morena morota ke ka boripana di-weak points tše di ka ba gona ge molato wa mofuto o ka tšewa wa iša pele ga kgoro ya tshepo advocate a ke botšiše gore ge gone bjale e le gore ka gae mohlomongwe nna yo ke latofatswang ka seo ke robala le ngwana yo ka kamoreng ka itee bao mohlomongwe re ka gopolang gore ba ka ba bone tiragalo goba ba tseba tiragalo ba e tseba ka mokgwa wa gore nna ke ba hlaloseditše gore ke ile ka dirwa selo se se bjalo ka seo nna seo se kwala se na le maatla pele ga kgoro ya tseko goba go diregaeng no se kwala se sena maatla ka gore bjale re bolela se re kwele go wene gore botsa sona botlhatse bo kwelelang ka bjona ke bo e leng gore e santse e be dilo tse ba di bitsang ka gore ke eyewitness ke motho ya bonego tiragalo ka matlho a gagwe a se ka e reportelwa a e bonego jale molatong wa mohuto a re ka senyake e batle gore ke kwele ngwana e a mpotsa gore 1 2 3 e santse e be gore nna ke ile ka re ke tswa bošego ke tsoga ka kopana le moketekete a dutse mo gare ga passage gomme a re ge ke mokgwetsa mo passageng ka kwa ngwana ka kamoreng a goelela goba a lla ya re ge ke re ke a tsena ka hwetša e le gore ngwana o be a gobetse goba a laetša disaene tša gore go be go na le thobalano magareng a gagwe le motho ye mongwe ene motho ye mongwe eo ga se motho ye mongwe ka ntle le e a latofatswa ke fa mohlala mo jalo ge o tlo reportela goba o tlo fa bohlatse bja seo o se boditšeng ke yena molli ka bo yena seo se fetoga gore ke mabarebare ke moka a re tloba le nnete e itilego go swana le ge nkebe o re hlalosetša gore se molli a llago ka sona ke se bone ka matlho a ke tsebe mohlomongwe pele ga ke laelana le lena morago ka go ka ba go nna le seanya kang go se botšiša ya nke ke nore ke bolelele advocate ganyane ntate morota ya my advocate le kae ra phela morena moremi thobela re bodiša go lena ka fao ya jwale re botse mo my advocate godimo ga molato go le so re ka dira eng mara ba ka o bula goba ba ka tswa ba eme ganyane re dire eng kere ba stankuta gampe kare ba tla ba re ke tše molato wa botala ga o bodiwe be ke le ka go araba yona potšišago yona bjale
karabo e tlo ba gore nka se re ba se ka o bula molato o ka budiwa bjalo se nna bego ke se addressa mo be le taba gore kgonagale ya gore go sekišiwe ke yona e ka se beng gona go bula o ka budiwa statement sa budiwa goba sa ngwadiwa ke moka wa tšewa wa ifa pele ga molato ba re keng ga motšhotšhisi goba prosecutor ke moka prosecutor ke yena tlo go dira decision ya gore go ya ka statement le bohlatsi bo bo kgobokeditšwego mo nka sekiša motho ye bjalo ka moraga gore ke bolele ka mokgwa ke boletseng ka gona kgonagalo ke gore motšhotšhisa ka raoa ge nka re ke o sekiša o ka se be le bohlatsi bo kgote tlo go bokgwetša molato o ka se sekege a ka decide gore le ge ba o butse a ke o sekiše goba a ka re no ka gore ba o butse re ke no sekiša e be court e bonago motho e a senago molato goba e be court e decidago jalo gona nka se re ba se ka o bula ba ka o bula be re no ba re addressa di-challenge tše ba ka kopanago le tsona ge ba šetse ba butse molatong le go fa batheeletše maele gore ge molato o le so e reng nako e sa le gona le direng ka mokgwa go swanetšeng ka gona ya re fela re ka gore re a bolela re molato a o bole le ge e le gore go na le nako e kileng ka bolela ka melato e bolago empa re ka se tsene go seo le gono ka gore a se se re se tlišitšego mo thobele empa ge le na le melato efe kapa efe le ga teng magato ka nako e leng gore nako e sa dumela bjalo ka go hloka mahlatse re lebeletše molato re bolelago ka ona molli ka nako eo a bolelago ka yona eo a nago le 7 years be go sena legato le a bago a ka le tšea ntle le gore a be a thuša ke motho e mongwe e mogolo ka nako yona eo jalo taba tsa mohuto wa sanka tsa kgonega ene molli ka go hloka mahlatse gone bjale a ka se kgone go bula molato oe goba le ge a ka go bula chance ya gore molato oe o fetšoe ya selepeng se se tlo gorema ka tsela ya gore molatofatswa e kgolegong chance eo ke nnyane ka kudu bjalo maele a re a fa go setšhaba ko gore ge le lla ka se le llago ka sona gagologolo yona rape ka gore rape na le mathata moremi le morota re tsebe gore se segologolo mo gare ga molato wa rape ke taba gore na motho ye ba re go rapile o rapile goba go bile le tumelelano na jalo go ba boima gore le bolele ka taba tumelelano goba go se be gona ga tumelelano ge o ka tšea nako e telele re tlo gore na go reng o eme go fitlhelela mengwaga e mebedi go raya gore gone mohlomongwe be le tumelelano bjale go na le se se diregilego o nyaka go leka go menola taba o e be ka mokgwa gore o rapile ke sa le gona mo tabeng yeng ka le wa botsa case e sa tso go decide-iwa le gono lebile gona mo godimo tabe le swerego re bolela e le gore go na le kahlolo ya kwa kgorong ya tsheko ya Pretoria ye e bego e swagolla diphoso tše di leng gona mo molaong o tilang ka di-sexual offenses go bjale ge re bolela sexual offense act e re motho ye re go rapile ke ye a tšerego dikobo ka kgang goba a phailego theto ka kgang go beng go sena tumelelano empa go ya pele molao o re ge e le gore motho yeo o be a nagana gore ba mo file tumelelo gona ge re ka se mmone molato ge e le gore yena ka bo yena o bone nke molli o mo file tumelelo jale ke di-case tše dintšhi tše di ileng tša decide-wa ka kgatlhanong le balli gore no hleng a sanka wa gana hleng a sanka wa rasa hleng a sanka wa leka go lwa ge be ba re le fete ka kwa pitšeng tše kgolo jalo gona re o dumetše jalo molato gore o fihle pele ga kgoro ya tsheko le gone o fihlitše ke ye mongwe wa basadi ba a ilego a rapiwa gomme court ya rae o dumetše ka gore a sanka wa menekana ka nako eo motho ya dira tšeo lebile a sanka wa gwelela
kala yeo moswarišago o be a dumela gore o dumetše lebile o boletša re ke bone le mmele wa gagwe ka mokgwa o be go kunya-kunya ka gona gore o a dumela o kgatlha ke se ke tsomang go se dira bjalo kgoro ya tsheko e itše no tabe ya gore re tle re re molatofatswa o bile le tumelo ya gore molli o mo file tumelelo e santse fele tse tša gore ba re molli o santse a menekane ya go elele di santse di seketlela di ba gona ka gore bjale le dira gore balatofatswa ba reipi ba seka ya kgolegong le re bona go ya ka bo bona be ba naganne gore ba dumeletse bjale go santse go be le ntho e fetago eo ge molli a re a ka dumela re santse re mogole re seka tla ra thoma ra re no e o llago ka ena o filwe impression go bona le go bolelwa ka impression o filwe impression ya gore o ene o rata seo a be go a se dira bjalo palamente e file dikgwedi tše 18 gore e lokiše taba e ba e bitsang ka gore ke subjective belief ya gore molli o dumelelane le taba ya go tsenelela thobalano bjale ke molato boimanyana wa rape mo e leng gore ge re bolela ka rape re bolela ka taba gore le ya kgofeng ge le nyaka go bula melato ya mohuto le ya kgofeng le e bule gore re hwetše bohlatse o se o tswa botimelela ke go lebogile kuduma ya advocate mohlomongwe pele ge o laelana le yena moroka putšo ka ya mafelelo advocate e leng gore ke nyaka gore eno hlapa e kwagale go ra gore tše ka moka gone bjale ge re bolela ka molato wa mohuto di laola ke setatamente seo se tlabeng se efa ke molli ga jwale gore bjale molato o re bolelang ka ona o laola ke setatamente sa molli le ditlhatsi tšeo di ka bago di le gona tšeo a ka di bitšago le tsona tša fa setatamente empa ge re bolela ka expert evidence goba medical evidence e ke boletšeng ka yona ya J88 ya ngaka fao a gona bohlatsi ene once go sena bohlatsi boe molato o šetse o thomile go teka-teka kgonagalo kore ge o fitlha kgorong ya tsheko o latlhelwe ka ntle ka gore ke kwele advocate ngwano a re o be a dirwa dilo tše go robetše o mongwe ka mogare ga kamora kore be ba robetše le ba bararo ene wele sa go kwiša bohloko motho wa mo dirileng dilo tše ka mogopolong o ka re ba re ga a sala ga botsene ya jalo bothata bo bongwe ke boe ka nako a dira dilo tše gona ke re kgopolo be le ga botse ya jalo ge re sekiša motho gore lebelela dutše pedi re lebelela gore mo nakong e re mo sekišang ka yona kgopolo ya gagwe e ka mokgwa e leng gore a ka kwešiša tsheko gore e sepela jang ke ka mokgwa o fela go bona re ba tšea re ba iša kwa lefelong le la ka kwa Pretoria le ka mo polokwane le gona ka mo thaba moopo ka mo re tsamayang le tlholeng gore motho o tlhaloganye e eme mo e leng gore a re ka mosekiša a ka re kwešiša ge doctor e bua e re motho wa modimo a gona se a tlogo se kwa le ka mosekiša ke mo ka molato o fedile nna ka nošinkile ka ba le molato e leng gore monna be a teile tatagwe ke mo ka bjale a re mo iša kwa ba reng ba ile motlhatlhoba report ya boa e re awa monne wa modimo awa ka tlhaloganyong a gona selo le a mmona le lena ebile o golela tšhalete ya mmušo bjale ya bataba gore a wa molato gona o fedile ka gore e re nyakang go mosekiša ga tlo rekwa bjale ge e le gore kgopolo ka nako e re nyakang go mosekiša ka yona ga e sa le gabotse go ra gore tsheko e ka se ya ba gona ke moka ka nako e nngwe re lebelela gore ka nako e a dira tsona dilo tše kgopolo be e le gabotse re ka hwetša gore ka nako ya dira tsona dilo tšeo kgopolo le gona fao e be e se gabotse ke moka tsheko e ka se ya ba gona bjale go araba molato ka mogolo bjang ka gona ge e le gore nnete gona kgopolo ya e re nyakang go lla ka ena e šetše e sa fesa le gabotse a se bohlatsi bo rena re ka bo beago boe pele ga kgoro ya tsheko ke bohlatsi bo bo ka beyang ke di-psychiatrist so ra gore ge re botse molato kgatlhanong le ena ba santse ba mosware ba mo iše thabamopo pele thabamopo ba dire report ya gore re bona a le maemong a gore a ka seka goba re bona a se maemong a gore a ka seka eo ke decision e santšeng e tšewe ke di-medical expert e se go rena ga re mo lebeletše le ge re mmona
re gapeletsa gore re mo tšee re mo iše fao report ka lo tla ya re botsa se sengwe sa go fapana le ka mokgwa ra re mmonang ka gona. ke go lebogile kudu my advocate. a ke lebogeng sebaka se ke se filego mo lefaufaung la SK 98.7 ke re bošego se boe le ka mosohle. re thank you. ya ke advocate di batsela maabane ge be a re sekasekela molato o magagešong gore re tsebe gore mohlomongwe maemo a ona re ka re a kae nnete gona go 98.7 ya se se Maria a ke tsebe gore bo advocate lena le bakwele jwang lena le gausu le tsona tša go swana le tše. ya re bakwele gabotse ene re itsebile mara re lebeletse gore motho mo le mo ka fase ga mo dithoeletša na le rights diswa e re ditše case ga e bulwe di-advocate le bomotšhotšisi le di-judge ba tla tšea toka go e ahlola because rena bona a re bereke ka tsona a re di tsebe deswa e re e botse ba tšwela pele ka dinyakišišo mo e kgonegile mo e padilego le gona re tlo ba re tšere magato e se gore molli a lle ka taba tša mohuto a tle go rena ra go kgonega mara re se maphodisa re ka no ba re le ba mmušo mara a re bereke mo mmušong a re bereke mmereko go ke maphodisa le judge le magistrate ba ka tsebang gore ba e fetša jwang that's why re kgonne bula molato ra kweša gore pele yago e tlo re boela le result ene e nngwe le nngwe e tlang result ke yona. Ausi Maria re phositše taba fa mo e leng gore ka gare ga lapa le re na le go le lona fa ga botsebotse go na le ditlhotlho ene ditlhotlho tša bona ga o ka di lebelela re ka se re tlhotlho ya ntlantla le mama gagwe di thoma fao ke nyako no leboga ntlantla ke nyako go leboga ngwana gešo ka pelo ka kamoka ke nyako no go leboga ke go leboga go itšwa boteng bja pelo yaka go tliša taba e nta editše se sengwe nna mo bophelong e nthutile se sengwe. Ausi Maria re na le problem taba ya ntlantla le mmagwe ga e thome fa e thomme ka lapeng e tšwa go kokwa ntlantla le malome a ntlantla goba kokwa ntlantla le bana ba gagwe e fetetše go mmago ntlantla le ngwana wa gagwe gore re moge o ka re lebelela re thibela taba ya gore e fetele pele go ntlantla le ngwana gagwe goba go bana ba bontlantla le bana ba bona. tlhotlho ya mohuto ge le tsena go yona le reng ga botsebotse ke nagana ke re mohlomong le bakwele ga nnyane ge e be ba bolela mo re bakwele ke ka fao before le tsenya advocate ke boletšeng gore lephodisa le lona ko kwa ntlantla le bulelwa molato goba lephodisa le lona o mo riela protection order o molaetša re lapa ke la gago ngwana a ka se go hlakiše ka ga gago ba re ka re ke ena mošima ya nannoši o na le magetla o setšanagana re ke ka gage mara a dutše pitoria le mogatšage ke nnese ba na le ntlo ba teketlile ga e kwa di-stress tša gage le mogatšage o tla gae o tlo tlatša lešata o na le malokedi ya go mmulela molato goba mo riela protection order ya gore a be faraway le wena goba a fitlhile ka lapeng a se ka ba tlatša lešata o tlo go bolaya ka pelo le mmagwe and o bereka ka molao wa ditseba a re tse gore ke enka ya mmerekong because maphodisa le ona a imetswe ka mmereko ba o berekang so o ba createla enka almost every day because ba kgone go bolela gore gape le rena re imetswe o kgone ke ya sening o hwetse motho a tedi ke koloi tlhogo e le kwa mmele o le ko mara ke nto e leng gore ka gare ga mmereko wa bona ba na le di-wellness bana ba offera di-counseling mara bae motho enkele e dula mo go yena ga a fitlhile ka mogagabo ya ba nono goba a fitlhile ka gare ga lapa la gago ya ba nono so nna ke re go magolo a ntlantla morwago wa lephodisa a swanela go hlakiša ana right ya go hlakiša ka gare ga lapa la gago re bitše ga a tlile re bitše di-social worker re mmee fase goba re bitše di-councela goba re bolele ena pele rena re bereka ka bona then a yena a re botse gore problem a gage ke motlho mongwe le ena o nyako thuso ke ko ka re Ausi Maria prof no Ausi Maria o bolela nnete o e remile Ausi Maria o bolela nnete ene ye e leng gore morota a ene go jika ka gare ngwana a go le go feta mmage a gona ngwana wa go lang go feta mmage o ka swara renke le go ka ba even a president o ka se tshwenye mmago mmago ke mmago o ka se go fetile mmago o ka no ba wa ba a billionaire o ka se fete mmago ene morota nna ke ngwana mošimenyana mo go bana ba tate ke tsošitše lapa la gešo
metlhe le metlhe ge ke dutse ka gae ke ne le tate fela ke mmotsa ntongwe ke re tate ge nka thoma ka go tshwenya o mpotse gore ke gorumetse ntlo ya ka ke jo ka moga gago stene ke sa gago a se ga ka mola moruta ke ga tate le mme le ge tate le mme ba ka robala ka mola go ne le bana ke ga gabo bana ka mola ge ke te kwa matla a ke yo ntšha dikeketane kua sekgweng ke thome sa ka stene ke re ka mo ke ga ka ke tla laola ka mo gomme ka kua ke gešo lapa le la koko a se la ngwana o moteng ke ga gabo batho ene a gore ge e le gore o bereka mmereko wa molao go raya gore o tlo tlaiše batswadi ba gago ka gae ka lebaka la re wena o bereka mmereko wa molao ausi Maria lephodisa le tseba kudu ka dillo go bane le bereka ka dillo maphodisa a swana le rena a bona rena dingaka re hloka counseling but re ra idina ra e gana ra e hloka koko o tlo bola ke stress ka lebaka la goreng tše ding tša dilo o tšhaba go di bolela wa bona koko le yena o swanetše a bolela ausi Maria because ba no moroga o no homola nto gore a rugiwa homole ke yona e tlo mmolaya so batho le golle ke ne nnete re ba tseba reno ge re ne mathata ka gae re ka bitša bo ausi Maria batla ba re dudiša fase ba re cancela mo go nyakegeng social worker ya tla ya dula fase ya bolela le rena so ya gore koko a tla tlaišwe ka gae ka ge moro a re ke ga gage ga agile a gorometse ntlo e tswele ka ntle ene ge e le gore o nyaka gore ka mola e be ga gabo o swanetše gore a tla khuname mme o sane raita go betha molao ka ga gage yes ke ga gage ka mo a se moruta nna ke thomile ntlo a gae ke thomile nto ngwe lengwe ka thoma ka riela batswadi ba ka ene ka kwe ke ile ke dira kare a se gaka ka gagešo ene mosadi ke a mmotsa ge e le gore o nyako thabiša nna thabiša mme mara ge nna nka tla ka thoma ka roga mme pele ga mosadi aka gore gore ke ruta mosadi aka gore o mme o moroge ke yona e lebe gore e bolela re laetša mmago ntlantla gore ge go no bjale wena o swara ntlantla rafo o laetša monna ye gore a sware ngwana e jwang ene nto ngwe moruta batho ba swanetšeng ba itsebe go roga mmago ba agelwane ba thieleditše gabotse o ba ruta gore o mmago wa rogwa o tlo gore go sepela o le magweng ba tlo šala ba moroga ba be ba motampele ba mmitše ka moloi ene o seke bo wa kwata gobane ba rutile ko wena so taba ya gore motho moruta ga a nyaka go ntšha dienga tša gage a tla dintšhe pele ga batswadi ba gage a se tšona a se yona ene koko o ba godišitše ba koko o ba godišitše wankwa today ke be ke ne le bakgekolo ba bangwe ba kua moloto bakgekolo ba le ba e9 moruta ngwago mongwe le o mongwe ba ya maeto ba iša ke bana ba bona January ba budgeta ba nyakela mo ba ka yang ngwago o feta be ba ile Durban ngwago ba Cape Town ke bakgekolo bana ba bona ba bantšha moruta onko ba betha ke moya 7 days bo dula ko Cape Town ge ba bua mo ngwago o tlang ba ba tšea bana ba bona ba no berekela go batsama nto go gatalela bo mma go rena go tlaiša bo mma go rena ya go sotla bo mma go rena ya go kgatla ke ge batho ba roga bo mma go rena re dutse a se yona moruta mme o hloka gore mma go ntlantla ga tlile nka no motse ya mo ishe massage gore ba no mothoba dinyalo tšela ba boputšing kgolo ya ba godišitšeng ka yona batho ba lemile mašimo ba bokoko nna ba tlo fodiša keng re ka se thabiše basadi ba rena re palela ko go thabiša bomma go rena goba bona banna ba re no a e kgonagale bo tata go rena moruta e be e le bakgonyana ba thabiša bogwe ba bona le rena go fitlhile nako gore re be bakgonyana re thabiše bommatswale bomakoti ba thabiše bommatswala bona so tabe ya gore re tlo phela re gatalela batswadi ba rena a se yona morwa wa koko wa lephodisa santše a tle mo a tšee koko a re koko goreng mme a raya wa ngwana ka be ke a ke modirong felo a motšee a sepele le yena ba bukeku a mo sepediše kua koko a bone diphoofolo koko a sepele a ye go dula kua a bethe ke moya onkwa moruta a khutše a refreshe mind mo gae go ne le moya o mongwe sen right onkwešiše go le taba go ne gore koko ga a tlile wa roga wa tse gore morwa o etla o šetse o no kgotsa a se yona nto eo
a se bophelo gomme le bana ba maloba ba boletse gore ge malome a tlile santse ba tsoka gae go ra re ngwana o santse a gapeletšo a go lala a ife ane boyfriend santse a go lalanya ka boyfriend bosigo bo a ye go robala le motho o wa sa nyake o tsona ba nna ke a gana eno ata go re thoma ka bana ba a o mane bana a ke bolela bjala re ke bela bana what he na mola ke tsebeng ke tswele gale ke re gone bana ba ka mo ke ka ga bo bona koko a go botse ke botsa batho ba bantši ke ne di gaetse dinna onkwa ke dula le bana ba bona ka gae ke malome ya bona mmereko wa ka ese ke le malome ke tata go bana ba mmereko wa ka ese ke le malome ke swanetse ke protecte bana ba mmereko wa ka ese ke le malome ke swanetse ke bonde le bana ba ge bana ba ba hloka lerato la bopapa ka ntle nna malome ya bona ke santse ke be gona ka sera ke bana ka gae nka sera ke bana ka gae bana ba ba swantse ba godiše ke mang pele ba le 5 ranta ya go reka dizimba ba tsana sekolo senke dilo tše dingwe ka gae koko santse di lokiše ke bo mmamalome ke mme ge mogala wa gaga ria phoso o swanetse ya mokgaleng a ke botše mo moroka morwa lena ga e tla gae o tla le mosadi o tla le yena kore gore ba reka o tle le yena ga raro ya ke sensa taba gore o ba se gona gantši bale wa bona morota yona ewe koko a ka se re o kwana le makoti a gage makoti a gage a sa tle ga gage koko mara bjale gobaneng a sa tle ka gae o swanetse o mmotse gore makoti ye lapa le ge le re ke la lena le hlokomele ke mang mama go na le dilo tše dingwe tše e le gore re dira diphošo ka tšona re sa lemo gore re dira diphošo taba ye e ka no ba ile ya phošagala morago kwa le tšwang a ke tsebe gore lena le ka ba le boditše morwa lena la reng a ke tsebe gore lena le ka ba le ile la dira eng go morwa lena gore a kweike o ka re ka mo ke gaka seeta go lla sa gago goba mohlomong o ka no bo ile wa mo fa lentšutšetše dingwe wa re nna re tsofetše hlokomela motso a ke tsebe ke no bolela ne ke wena o tsebang gore mohlomongwe ge o go pudišiša o ka ba o dirile phošo kae ke no ba ke ira goreng mabakeng a mangwe re di hlokomele dilo tše ge re šala re bolela ka tšona ga re nyake go ka segišana ka batho re leka go ka fahlošana re leka go ka bontšhana re leka go ka aga bjale ka ge re le batho ke kgopela go tsena gannyane I'm sorry ntate moremi ke re ke tle ka mo go ene ka gore ke lena bonkading ala mogolo ake a gona pheko o ka fogofo itlhakanya gore go fo ba le kwano ka mogare ga lapa le ka gore a go kwano a ba kgone ke pheko mare pheko yona e gona ba nyaka lapa le bose ka gore bona koko ke ra mme sebela ka mama o tlogile lapeng la gage o ga mmeo lapa la gage le lona ke mathata ke koko o a swa ka lapeng le yena o bontšha le tseleng ka ga tshuma ke bana le yena o ra re wa sepela so tše tša bolloi tša dingeng a tše a dintshwenye tše ke tlo ba thuša tše a tše a dintshwenye nne tše ke tlo ba thuša le yena malome ke nagana gore ga botse go na le poutunyane nngwe e kurufologile motlhomonyaka gore e fe o kurufelo ebe ga botse a ke nagana gore tše dingwe wa titirane motho o monnomala a ka seroge dikgarebe tše di hlokometse go mmago wa ba roga o fetša wa sepela wa baraka mmago a šalelema ba šale ba kata mmage manyaopane wa e bona teswe ke rile ena o na le problem no wa tseba go ne ntho ngwene sesi maria nna ke ile ka e bona o bona go ka re o ne mosadi a no thoma ka gore magatša ke nyaka ntlo toropong wena o le pheiane ka gae o santse o age ntlo e botse gae kua toropong o age ntlo nnyane ya go le patagana gore a se ka a dula ga botse mo a fela a gopola gae bothata bo bogolo ba mathomo ba malome ke bo o ka se mosadi a gago a ka siega geno ka ngwaga gabedi mediro e ya kgoro e phete ke mang ka mo le reng ke ka ga lena a go kgona nna morota nna ke e bone ba fela ba re moroka gape bana ba sekolong nke re dike ka mo re re ntlo ke re nko tso eme nna nke re bua le re ne badimo re no re badimo ba sa gana
ke maya sena go badimo boroko le jore gantšetše ba ka no wa sa bone mare le rena re nao santse o ne gore ba ga morota ba sa gana ke no rile torongwe mpempe tate a re emaganyane magolo ba sa gana fase a ba dumela ka gore tše dintše morota o reka ntlo e kgolo toropong mo gae ga o ne ntlo ya gabotse and then a ke re bjale ge o dula gabotse kua toropong o tšhaba go tla gae ka lebaka la gore maemo a gana kua o robala gabotse mo a o robala gabotse go itla mo o tla o ne enka gore nkebe ke tšere mpetola ke utsišitše mare o lebetse gore motlhanka o ka no thoma wa tlhokofala bona ba le o sa nyakeng ba tseba gageno ba tlo o tseba mo ene mara nnete ke gore ona mpetola o rekileng kwa a go pala gore le mo o ka o reka a mo a ba tšwa ko kuka dikotlelo a ba fetšo tlhapa ba ile tšho mara ona mathaga a ba pala go a go phala gore ba ka dira mo gae morota monna swanetse go aga gae pele kampane o thome o hira magweng o rute mosadi ya gago tsela go ya gae ka lebaka la gore wa bona nto ba e dirang bana ditlogolo tša gago koko tšatši le lengwe o tlo bona di sa tlo di sa tla mo gae tšatši le lengwe di ka setle mo gae o bolela nnete moroka o bolela nnete ka gore gone bjale re ka bolela ka mmagontlantle šo o kae šo mmagontlantle o itia ngwaga a sa tle gae bana ba gago ba sa le ba etlaneng gae ditlogolo tša morwago wa mafelelo di atla gae bana ba gago ditlogolo bana ba o wa lephodisa o mogolo o monyane o phela ena no tla le ena mokolo o mogolo ka baka la baka ngaiwa ka a kwane le ena ka botse o dula ka magolo bana o rata magoma ga ne ko kwala a nyala o runisha magadi a sa tla lenyetše ene ke gale ke ba nyetse gale mogwa minate a bona kuku taba ya go fela le re gone bonganga nke le itlhokomeleng a inyakegene gore gore o ka tsebana motho a ka tsena ke tša lefase a kwe mono re tla le thuša koko wa bona morota banna ba bantšhi nto ke e bolelang ba itlhokomele morota a ba age gae wa bona go aga gae ge kgwedi fela o gopola ntlo wa gago e botse gae ge o ya magweng o tsota gore kwale ke ya kua rungwaneng ela yaka bona o tlo tla gae gantšhi le gantšhi le gantšhi ngwana mafelelo o ka gae sa mathomo go o bereka santse o patelele mmago society nna mme ga a patela society o ne ba se patela ka yena ga a nyaka mara nna ke boditše mosadi la mathomo kare ka ge ko go nyala gore mosadi tsa mo nyaka mo mokgekolo a joineng society o mmotse o tšhentšhe dilo dingwale ka wena joinela mokgekolo society ge nkebe ke se mokgekolo nkebe ke se gona ene o se ka nthaga kudu go feta mokgekolo se ka nthaga kudu go feta tate ge nkebe se batswadi ba babedi ba nkebe o se gona so bana santse batle gae kokokori yeo ke a e gatelela bana ba gago santse batle gae no re tlo le thuša koko go ne moyo o sepelang ka molalapeng la lena o sen right ene go thoma kua go mokgekolo mmago a ke tsebe no ya mme se ka le tshwenya nne mme re tlo mo thuša le malwetse a bogolo a fihlile re tlo mo thuša go yala ka mokgo go nyakegang ka gona aowa re tlo le thuša koko se ke la tshwenyega nnete re nyaka go bona bommago ntlantla ba lokile le wena o lokile ka gae go le gabotse ntlantla re kwane re wa sekolong wa go tlanga kere ba tlo go thuša ebile šiba batlile se se maria le kry-agala jwang gabotse banna balatedi ba ka ba kgone gore ge bane mathata go swana le ya ba tsebe gore ba le kry-a neng jwang kae re na le difounu every day every laborara re tswa more a di fa batho ba teletše ba ba re thaetša almost every day laborara lenanegong la motswako lenanegong la motswako 9:30 to 10:30 ke rena ka taba tša di-gender based violence and 99% ya bona re a ba thuša ntla le gone o itse go ba mo moyeng batho ba tšofa gona go diaparo tše msa batho ba boletše mo mosegare ga ba raba ba re go tlhopela re go be sekotlolwana ka mo re tlo lahlela di-donation tša gore ntlantla ngwa go tla go bele ya registration go na le ba bangwe ba ngwadi message ba re atle mo no officing tša rena ga kgona computer re mo offere mer to be fair batho ba modimo ge molli a se a ba le sephiri a sa nyake go ba anonymous
a tla le nna mo a gona ya tswang ka masea kry-a thuso wa bona gore o tlhoka gore diela bosesi maria testimonial o kry-ile mmereko e leng gore gongwe balo ene go fitlha mmerekong o te tshwara ga botse o bereke ga botse Ausi Maria ba le hwetša kae re na le dinomoro tse ba re hwetšang go tsona ke 072 458 0847 0847 re ka di bušeletša 072 458 0847 e nngwe gape 082 95 90 581 581 082 ba šetša batho mo go founela 95 90 581 ya colleague ya ka ke 082 610 2425 082 610 2425 ene engwe gape ke tlhalose go Dr. Morimo le rena re kopana le mathata mantši ana morediong ba founa ba lla ba mare gender based violence sesi Maria e nngwe e hlola ke gore metšhini e wele ka mo dikobo manna ba bantši ba re metšhini e wele ke mokana mosadi o ba le enka fo lalantie ka setšhošo ka moka le nna ke motia ka ditšho go folwiwa ba re ba diapele prof ya di a boga ka mo dikobong monna no makala monna ba la kuranta ka 12 a batle yeo ke nayo eo go fa jeka nete fela wa kgodi tla o tla be le wena o tshofa metšhini wele e di a boa ke stress yeo ke moka ke la re kgalang gore te mo mama le ntata ba ria so bana ba le ba bona then bana ba go le ga botse because ke na le experience le amanya opana ke gone dula le bona kwa tseleng ba ba butcherwa ile le mo ba mare because mama le ntata ba lwa every day na ke lapile go hla ke thaidi ntwa tša bona ke re bokaone ke dule strateng so the cerebral ka yona gender based violence is too broad re santšerelwe le yona ke nagana ra re le ka moka mohlomong no re tlo swarišana le nna for re tla bona re donata jwang ke tla bona re lahlela jwang malefo shule malefo monna o santse o lahlele se sengwe monna re na le foundation e leng gore ke tlo tša Baroka Foundation normally re ne go donata le rena re tla donata ka mo gore ka kgonang se se ya ke tloga ke na le ba bang ba ba agent ke nyaka one donatella bona is very much in my life ka mosana re bolele mo go laki ya le auso mongwe ba morakile ka gabo ke family ya gabo so auso mongwe mo donate tše mokhukhu masenke o tswa tšea wa pakile so be re sa hloka ya disamente le diphata gore a ya ga steleng sa gage because o robala ka tlala le ngwana so so ka mogabo ba jela ka dikamere ma a go bophelo go fo tshwana le ka ga magekolo so ra re ka rona le stene the best way gore ke mosadi o na le 40 something as a tekele stenaneng sa gage no re tla mo so ba tsheletše ba kgone mo donatela mokhukhu masenke a gona go no shota disamente le diphata maybe le mejako a botse wa bereka sesi wa tse wa bereka le a bereka man le a bereka ka kudu ya ke a bona le ka mola photography ya gago man ya e busy man a re fetša a re ngwala report reng a re busy shem ya ebile a re robala ke re ba re imetša ka re le ka fofela le re pukela ba ile gore massage re imetše a ke lena re ne ya rena mathata ke bokana re imetša ke magontanta ke magolwa ke ntanta ka mo alright Maria motsukote go ikela go ira go lesomepedi go tswa go nna ne ke nyaka go no re mroka ke re go Ausi Maria motho ka lete o bereka ka batho ra ka mmotsa ke re tsena ka 9 ya bošego mare ke tlatla moruta ene šouluje go fitla ka 12 a ke na le tepe Ausi Maria ke a leboga go tswa boteng bja pelo yaka magolo a ntlantla ke a leboga go tswa go teng bja pelo yaka mmago ntlantla ke a nkore ye kgoši a gore mma wa ntho ke a leboga go tswa boteng bja pelo yaka ntlantla ke a leboga go tswa boteng bja pelo yaka taba tše di bele ka tšeng a se taba tše e leng gore nnete gona re no bolela gore batho ba kwe
ge re kgopelana ditshwarelo ga re no kgopela go no re ka re morota gore ke kgopele tshwarelo re nyaka bophelo bo bokaone magareng ga lena bophelo bo bokaone a se gore ba re swantse sepetlele ba go hlabe tshwana ga gona dipilisi ga gona selo e no bo gore wena o ne o dula fase le pelo ya gago o ipotse ga botse gore wa tsa gore keng tša morago ke tša morago nna le gono re thoma bophelo bo buswa moroka ke a leboga a ke tse gore ke gore le ke reng ga botse a ile wene a nna ke tsebe ke hlokile boroko ka taba ya ntlantla e upša ke thabile le gono ya taba ntlantla ya loka ene wa tsa ke kgatlhile ke magato a le bosesi maria ba tšereng bosesi maria ba bile fast bona ka matšatši a mabedi fela gore šetše ba kgathile tema e kakang šetše a dutše fase a kansela mmagontla ke thoma ke mmotsa ke re house maria ba re lena motho le sa le re tlomo yei a ebe ke le gaufi mola ebe ke tlo swara ka diwatšhele moroka rokalaelana le batheeletši a banna moruta nna ke lebogile kudu batheeletši a ba tseba gore go sa re tlabe re le gona re bereka gona ka mo tlatlolanang re tlo ba thuša difounu ntate moruta šuo lefa tsona magagešo batheeletši ba sk fm ba le nyakang go ka buka le ka buka go nuale ba fela ba ntshega ke rialo kere le ka buka go nuale go ntate malefo nomoro ke 072 133 6761 072 133 6761 goba mmamoremi nomorong ya 071 398 1508 071 398 1508 go tswa go nna ishmael kwa morota ke re ithate o ratola le mo gaufi lena a re tsweleng pele go tshega manna go mga 98.7 nna le wena re ba re kopana gape ka moso go tloka re senyane go fitla go ira le somepedi gare ga mpa ya bošego wa latela mokwanti wa local o latela mokwanti wa skfm